tour de rôle hono mi ettoto noon hande hara yimɓe ɓe wawa yewtude moƴƴa hara en tongodirali moƴƴa. Ok, onno GM Jali, ferme micro mon on. Mi anda ko MS. Oui, kono mi ala nande hito mongo no joli moƴƴa non. Ene kaka mon to onno goɗɗum woni wadde ɗon huɓɓini goɗɗum. Allo, lewi la nande on goy mi anda so nandana jo. Men ɓena nande. Kono no yiɗo huɓɓini goɗɗum kam on ton ka? Nane hari goɗɗum no huɓɓi meɗani. No, nami huɓɓini ndi, nami huɓɓi. Ono Black Mamba. Black Mamba? Ok, minen jenti yo. Min ko landal ɗo mi mari ka Qur'an. Ok. Si inna masin ka Qur'an yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Est-ce que pigirin fo winda noma ube neɗɗo no wawi influence de desemo? Ok. Ko landal dans la philosophie islamique. Landal mo ngal hitti hakkunde ko wiyete kon al-qadar, le destin, e ko wiyete kon as-sabab ma al-ikhtiyar, suɓagol. Ene neɗɗanke ko woni ko wadde ko Allah muyi fo kanko o sifaytu woni ka ko ondi woni suɓade golle mum ɗen ko ɗo question o woni. O question ɗon noon ka école ji philosophie islamique hono yiɗi serti. No wodi wiwɓe on tigi ko 100% ko Allah on waɗimo kon o wawata yaltude on fus o mara influence fus e ko on ko wadde. Si Allah naadima yiite ko ɓaari o muyanimo a naata yiite, so naadima aljanna o naata yiite ko ɓe wiyete aljabariya. Woɓɓe go wi'i neɗɗanke Allah hino muyamma kono non kadi an hiɗa wawi suɓagol golle maɗi. Ok, kono mi sendiri ɓe onno jabariya kamɓe ɓe inni kamɓe ɓe gomni ce qu'on appelle la fatalité al-hatmiya. Neɗɗanke wawata yaltugol si Allah sunnoyima hara o muyanima a gollay golle bonɗe ɗum haray hande kadi a wata change de fus. Si Allah muyanima natugol aljanna hina golle maɗen tun ko hare o windino. Joni non si en arti ene ko en gomɗin wonde ma piiji hono ɗi wonɗe wadde ɗin fof hari Allah muyi hino waɗɗi ko en gomɗin ɗum alqadar no jeeya e ko julɗon gomɗinta hay si o yeddi Allah hari Allah muyi on tigi no hani hono gomɗingol ɗum. Joni noon si on tigi yeddi Allah ko honɗum wonma nangitirde ko ɓa honno a yeddi ka ko ɓa o windaninoma a yeddi. Sen inni Allah ko wonma nangitirde ko ɓa a yeddi tum ɓa o windaninoma ko a yeddowo ɗon ko wiyeten haray Allah waɗali nun ɗan. Ok, kamɓe noon hande no so ɗon tappude noon goɗɗum e wata famodirde. Ok,
lanantondirde ko ɗum waɗi diina kan fawa Allah fawali diina kan e ko fonduma kon e mum Allah ko fawi e diina kan ko e haqqi donc ba Allah tagi bani adama o muyani mo piji din fo Allah jonni mo haqqi o waɗani kinɗon haqqil hen ɗum suɓagol ko holli bani adama hina o robo ko ɗum ɗon Allah on jonnani mo haqqille ɗen ko ɗum diina l'islamu kan Allah fawali on tigi tun fi o woni neɗɗo Allah ko fawi sariya on ko so ndino mari haqqi Allah alama nangitirde fi deste ma on Allah ko ma nangitirde ko haqqille ɗe gollitirɗa ɗen ɗe luɓuma ɗen seede mum ka l'islam si goɗɗo feeti o windatake bakkatu ɗullele innen ɗo joni feetuɗo wari goɗɗo e marɗo hakkil wari goɗɗo golleji ni ɗiɗi non ko gotum ka kono hande kadi ko intention on seedi oɗa hino mari haqqil o suɓɓu golle makko ɗen oɗa mara hakkil o nangitirtaki ko holli Allah ala en nangitirta nyande dangal ɓa o windani en e naata yiite Allah ko woni en nangitirta ko ɓa o jonni en haqqi sina ɗum conséquence on fof ko gotum mi addana o misal hay enen bani adama ko non wonɗen gollirde hakkude men si goɗɗo ni joni o ara himo feƴƴude ga dambugal hino jooɗi sera ɗon e nder ko o naata taw kon o yaaɓora o koyni wonata réaction mon on o landutu ɗum non hoore mon ka ɗullele o tewi o tewaki o yaaɓi on ko holli on ala mo nangitirde yaaɓugol ngol ko wonɗon mo nangitirde ko ɗum ko intention on eyno ɗo feu rouge a ari a teyke pas a sunni feu rouge on a ari neige no woodi a nangi frein on a glisi a feƴƴi yeso juge on so ɓe naɓima ko gotum ok ko ɗum ɗon waɗi kadina ko ɗum Allah on inata wa hadaynahum najidayn min fewnimo goto e laawi ɗin ɗiɗi min fewnimo goto e laawi ɗin ɗiɗi Allah ala en nangitirde deste men on ko woni en nangitirde ko wawɗen kon ko woni kon suɓagol si tawi no harayno wondema enen en mara suɓagol fu du'a haray mara nafa harayno du'a mara nafa ko parce ko ɗum waɗi enen julɓe ɓen si en gomɗini tun kodduriye en fo en lanna e fofugol min ɗo joni kam mi woni ɗo miɗo hooli Allah kono si mini ɗo joni ko so Allah no muuyi mi maaye ma sino Allah no muuyi mi wuuray mi wonay ga chambre no mi maaye hege miɗo hooli Allah kono mi yalta mi ɗaɓɓa no gasa ko ɗum ɗon pulo fuuta inata Allah reeni condi wosi ndi haɓɓi mi anda son fami donc débat mo on mo luggi kono ko non wa on jabortoɗen ɗum ɗo dans la même logique aussi, suratul Siki, suratul An'am, Siki, Ma'idati. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Non. Mais Siki filo no ko stawi Allah fa no fo fe wayno. Oui. OK. Na ɗum woni filo gontigi. Fika non, fika ayeji non. Ayeji gono ton wowlirɗe no wowlirɗon noon kono on ɗon aya na ɗum ɗon firi
son jangi mi firana yo. Ok, mi wara firo ko juste traduction française o mi hino nebi. No. Ko wowlu don kon don. No wodi aya Qur'ana ko même te on ko même chose. Kono on aya mo jangu don don hina dum woni firo makko. Ustaz la hili on okay. On aya mo jangu don on. Kono wiron ayon suratul no a jange tun ayon faman yuridillahu an yahdiyahu okay. yashrah sadrahu lil islam okay. Toko Allah ndali faman yuridillahu an yahdiyahu yashrahu qalbahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Kontes ayon kondo wiete al-hidayah tawfi'iyya. No word ko wiete kon al-hidayah tablighiyya e al-hidayah tawfi'iyya. Ono pewal yottingol e pewal hawrindinede. Do mi firande on ayon Allah wi inula no ko innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Am Muhammad wi da fewna e lawol moddol. Ko holli nelado no fewnude yimbe ben e lawol moƴƴol ka okay o nokkugo Allah on wi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Am Muhammadu a fewnata kala mo falada Allah non no fewna kala mo o fala. Sendari ayeje den didi en sikay contradiction e mum lutondiral. Doda Allah inni nulari da feno e lawol moddol. O inni da he am Muhammadu awawata fewnude kala mo falda en. Ko holli nelado golle mabbe den kambe be wada e woni. Yo yimbe ben jabu golle den dum don ko deste mo Allah on yidi on. Ko no woni hala kan do so watti ila jam mi firana ay jede mi atana e majje. Allah on dali faman yuridillahu an yahdiyahu kalamu Allah on fala fewnugol yashrah qalbahu lil islam. Allah yanyana nay mo berne makko den dina kan dina l'islam kan berne de yaaja. Wa man yurid an yudillahu kalamu Allah on kadi fala majingol yaj'al sadrahu dayiqa o wada berne makko den faadunde ka annama yas'adu fi sama asikai o yawai woni ka asama kono fi gongol yawai do ka arabu ondo kolata e harfere nen tigiri do ko yawgol wondugol e tampe parce que arabu no wodi to yas'adu e yas'adu ala woni yaf'alu e dum no wodi to on ko wiete ko miracle scientifique mi arta e dum do e on modon tum. Kadhalika yaj'alu Allahu rijsa konon Allah wadirta sobe alal ladhina la yu'minun e bembe gomdita. Kon woni o aya do on nani juldo on hino mari bernde kefero on hino mari bernde becce dulele biologiquement bernde juldo e bernde kefero hina go foko gotu ka kono Allah mo yeta do aya o ala wowlude do ko woni wolde do ko fi muyande ne ko wonde ma si Allah faala ma fewnude o wadante ate fewu so faala ma majjinde gadi wano nela do no wirdanani inna on no wino non am Muhammad da fewno e lawol moƴƴol ko don hare firiten hande gadi am Muhammad golle maden ko fewu on ko fewnugol
innaka la tahdi man ahbabta awawata fi an hida wawi wajagol awawata fewnude kala mo falada si Allah o yanyinani on tigi berne den o jabay si berne den no faadi waaju ngun ko ngun moddi o nafatamo ko woni ha aya je dendi okay ko dum don woni firo aya je dendi aya on do ala inu do joni mo fala nokko go in Allah on dali man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kala falado yo gomɗin kala falado yo accu si tawi hara andata contexte qur'an ko inata Allah inni ono goddo sino fala yo gomɗi kono ayan ko e der contexte kamba ko menace do way jon bit ono bemmo ono joma be ngure ne wono bemmo ni ma ben ammi be wajo suka mabbe ben ha be salo ben na joni he ka suru do kala do fala do yo teddinan kala fala do yacca yo accu teddin walla no hare mo be inni yo be suka be yawobe donc ko si ba wana no oh ustaz jaram merci velti mo jam okay on ko hunde gadi wotere mi wattinta o yilla ka tradizugol en fo hede wawi faljugol hande o adna mo wonde do hande internet no wodi mo kala men no mari accès e document fayda kala mo fala hande kono ko honto woni problème o ko yo onti jango français mo maîtriser grammaire o ma littérature française o nata e der texte e domaine o jangiramo niveau makko français o si goddo joni no jangi do joni littérature française mo wawi jangande hoore makko on livre physique eso fama yo famata mo wajangol ko famata ok hande non buy e me en ko no woni wadirde qur'an o donc be ala équité kambe be andi be wawi jangude traduction mi wona ko mi woni do nini mi do jangi arabo oyno woni firide alquran o ni ga kono dum do tu yona tawi mi ƴettu livre on le Taurat ma l'évangile mi firira moni tu mi mara information fous mi anda contexte pigi ko be mi heba formation fandudo o kono hande ko dum do woni hebude ko janguda français o livre chimie si o windama e français ko be heba no ko bure fandude formation donc qur'an on kadi sellata to fida wayi français ƴetta traduction en natal de ballo mi hawrinde e kemiti o be waddi dum bayna di tel hara contexte ni na goto noku Allah no yewtude fi nafiji be wonbe be bonude nulado lui à 100% o indi o qur'an ko ni wolde wo ko fi heferbe be donc hara onon kadi on jaram ha Allô, salam alaikum. Menda siko ko follow King Abdul Karim ono ko TikTok araton mimi wa alaikum salam do e jam kono ka mon don sonku de okay
Ibra come on no sonko dai ne na desam vinkat nam on jara mostaze donc mi tanjini tungon jule jam men alhamdulillah tawna julde je hewde tawna le jafo en sejetta Allahumma amin nam mi ngaray ko landa gongol bayno wirdol no ngaray ko bure jalade ko surtout ga sengo sukabe le nyongol aray ko fi dewle den na onon konno wodon en firirande parce que hunna liba asul lakum wa antum liba asul lahun dangaki hunna libasul lakum wa antum jantela joni acci de langemu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ko bornateri sonnabe ben ko be bornateri mon ko nu non dum do yowondire min ko mon ko wolde nam ko baynane haray on yewti fi dewlade min mi fanno yon sido mari development ko wawton banginande bawo dey din yewtereji don andano min daga pula developugol seeda o aya do parce que min la tanyini min faamu angu ngol sengo do mi andara sino yitide faamu mongo ko do wadi simido fala no ando no yitide faamu angu que ça veut dire parce que min lambure taninade ko mi woliri dum do parce que hande dewle den no jalkitede no jasine kala natudo be jetti mbudi dewle den et en plus kadi be yalta be wola ko be fettini konka dewle min lambure taninade si goddo innama goddum ko concol ma goddo ko bornganto concol ko fi wota o wirto est ce que on manda son gelki kan fala ardude do parce que buy hande no jalkitude dina kama yalta jalkita dewle den be wada mbudi din be hikkina mbudi din yeso dewle den ma be hikkina Europe yeso dewle den à chaque fois be yalta be wola be na rewbe men be wonti je sais pas marchandise be wonti lundo mi ni kala taw goddo wondo yawde jamugol mi gure tanginade ko woni yawde jamugol ko sabi Allah parce que si wona dum wono jokkude ko boni wono wala wadde comme certains wobbe no wadirta mais hande min mi bure tanginade ha jombi do go Allah dandu on wawali wondude que ça soit Europe que ça soit Afrique et sedigal min bido inni famangu ara sedigal e tigala sedigal goddo jombindirta e Afrique fiyo sedide ma goddo jombindirta ke a Europe do kadi fiyo sedide mais aynay hande kambe be mawnini sedigal ngal Europe puri sedigal ngal Afrique min be foti yaltude dum don be kala sedidado be yalta be conscientise yimbe be na goddo si woni yayi jombi goddo ara na fiyo sedide ara kadi dewle den ko yo munyondira ko buri kon okay mais hande ko ayna naylan ko sengo rewbe ben tum boni bazade be na ko rewbe ben tum mari defo ko lewbe ben mila e minni sen yari kamila e fo de mila parce que joni andi mi jentige o mbuyi nam nde yewtore mon do ko hendu yowondire min ko mon ko wolde wano ko on do yewtude on ka panel an do mi parce que nane on yewti on inni yo sukabe be yaltu e ko be woni yaltude wada panel ji ay bingol ma wola fi dewletu ko sabu dum don wadi mismi addi on sila okay kasi no mi fami mi weltani ko ay batti mi yawali on dumandade min ko mi wonno wowlude ko sifanu ardu don do ni allo oui men yenti wata e luttunu e di debaji do no min mi wala min kadi chaque fois ko dum tigiri min nata min hande on wada e hondu mi wada e panel chaque fois parce que fi hondu min ko fi politique mi bura tawadu go ako amin kan no ko moni innude no andi nane o inni on jangani lan do aya min ko mi wi'i dombugol ino mo giidagol ino mo ko mi wi'i sagataɓe fof e rewɓe be hana wadugol deba mabbe bimbe kikide fi dewle ko dum mi wi min kadi ko dum woni wi de be joni no on addani en non deba rewɓe no ko parce que min ko mi addiri dum don fi be wonbe yaltude chaque fois non o wada elan panel an o min kadi joni ko mi yewtata ko fi cuudi min non ko dum do mi woni innude yimbe be ya fe ko bay do woli nane fimu no ina fi mi wowli
inni so isibe yi ministre dewgal are ko fi do wadi sinadir do surtout fi be yaltari ay bina ko fi dum no hande mi tajini ala jeng mingo ina débat couple wondo mi jentike on wata on continue to okay silo mari yewto ko me on ko yewte amma fi dewle nyande ko ngara wole ni kadi se nyari mi jentike on bila ko futti don panelo ka affaire dina mi tangini yimbe ben no jettude bay hibe wadi dina kan aranzabe be jalkitira dina kan sabuduno parce que hande son inni goddo no innan ayata Arabie Saoudi kono no arde Europe no yangade maya kalawi clandestin yoba do 10,000 euros yoba do je sais pas combien be arabe maya dum don be alanda arde fimu dara do be borno par no wirdo no seni jara ko pourwa be salandi ke ko fiyon be bornani dum ko juste nandi dinagol har non hibe wadi kambe goddo moni defandude koko wona wiede ko no make don non be wombe yaltude aybina dina kan plus souvent ko occident do be jangi dum parce que ko do be arata be janne a dina kan ko ni deftere nden ko après ne la do winda ne la do wadiri ni watitiri ni min ko france moni me la ngandi e comment be critiquer dina kan hande non enen babe dum ngide jabile dina kan ko gonga wobbe me be yalta kadi aybina be na goddo ci abusé mi tanjini na arabu kuren colonise to wapano porto enen do sengola gine mais hande be darde bay tun dina kan aranzabe wanu non madum be tanjini ke bay yero ko ka hakkille mabbe no avance arabe tanjino ko be jalkiti dina kan ka mabbe kadi avance no ko dum no yewtere mon nde yewtere mon do hidon ga der suudu kono hari nani don ga bawo gim on bawo le gimbe to de na ga le gimbe wono do no ano yewtere mon den ko gonga koko mediaji fula phobie ko wana ko on duma islamophobie ko wana ko wadede occident ko dumbe woni jettude be arabe fillito yimbe be ina no jangi kemi seba o mara niveau jabagol cerno be julbe ben ko be wi ko o mara au niveau marne non société men kala woldo français il est intelligent il est savant jama no complexi e kadi on andi tinila on sujet donc kadi gonga ko wi don ko buyno wadi e hande sibe wawi français seda haray kambe ko be ka annaba be sengo ka famu ko dum hande mi jonna exemple très frappant hanki wanno panel fi yaltudo aybini hajja halimatu e ley watti do leñol fulbe fo e hande on dara tawon lagine enen gouvernement on ko be woni tiro da de photo sim jetti par exemple e sit don pay kusare no on terte din sijeji mim cerno no acce no acce panel amon ko panel ko mijoji yawtete afami so wonelan do fi yimbe mijitotobe do mari livre mo jangon addon lando be wonno be noddude ko en be réaliser ko dum non mi wo falno préciser no cerno niveau ala jeng mi weltani ke on nani ya fe to mi gayni to mi weltani ke on ande so ndari ala jeng mi weltani ke on nam awa on jara wono assalamu alaikum Mimo jangata livre mara ideji ka panel anga hinafi yimbe kala andudo source mako ko video ko data blogger ndema ko me yewtitata yawo do ne wala no on chono chanade ena ko mapi ni men ko jangete fame okay ko buyo assalamu alaikum assalamu salmina wa jarna malando stayon julejo on jarama ko sadimo Allah falno tawtude débat on do fi par rapport e kemit be pen okay joni non ko mijo hare non ko fala yambe de sayno fe hare kadi ko non sayno fe hare ko ne don woni timma ono wowliron e hore teddungal okay hay si tawi en fotta e mijo de wawi yewtude wowliron e hore teddungal inshallah siko on kemit mayna on kemit ko en wowlir e teddungal
d'accord ok mbeɗo jenti min hande so yi keme ɓe heɓi doole manam est ce que na hande jama on comme no deftere nde no wona firede noon ou bien hikkaniɓe yeeso ko diina joni ko neɗɗon ɓe woni hikkinde yeeso ko deftere nde est ce que ɗum woni addude o jibilibi tawa wonɓe hande référence ko diina ɓen ɓe acci wonde exemple ha tawa joni ou bien diina kanko woni deftere nden tigi tigi na ɗum noon wona pratiquede ka yaasi est ce que ɗum noon na ɗum noon woni addude ɗuma ella ko hakkunde julɓe ɓen e environnement moɓe woni on par ce que influence ji no iwrude sengo no pay koy kadi julɓe ɓen ɓuyi hande no heɓude contact e woɓɓe goo joni noon so tawi heɓali base solide base mo nanda hande holno watake dimbede est ce que na ɗum woni addude allah par ce que hande so daari deftere nde no jangede goy mais ɓuyi tawa e firande ɓuyi anda ko ɗum windi nder to min mi tañini e miijo an ɗum ɗon no tawa eko woni tampinde julɓe ɓen ko ɗum ɗo wono contribution o ok on jarama yewtore mon ndey no haldirɗe no noon gadi on firsali koye hoore teddugal yewtuɗon ko wiɗon kon ko waɗi ha kemitiɓe ɓen heɓi doole nden ɗon toɓɓere taw nini so landike ɓe kemitiɓe ɓen kamɓe tigri nini ɓeynata ɓe heɓi doole hiɓe heɓude noon ɓe woni influence ude hay leydi wotiri ala ɗo nini ka kemitijo laami Afrique ko 54 pays ka ɓeynata ɗo heɓe mari nini doole ko Burkina ko Mali ko Niger ɓeɗo noon tato noon ko lamɓe julɓe ɓe yahay ka juulirde ɓe artey ko woni nane o wowli fi addiɓe ɓen ka diina miɗo wawi on wiwde nden toɓɓere mon ɗon ko gonga kono hinande fof none no ceernoɓe ɓe wonno firde alqur'anare nden woni ko fulɓe woni hina fulɓe none no l'islam on jogora noon e nder hay janguɓe ɓen woyi probléme o no woodi explication ji goo yaada e jeunesse on ala identifiade e discours religieux wonɗo on feƴƴuɗe ko yaada e sa'i maɓɓe on miɗo tanƴini ka lek ono ka diina ka société islamique réforme hino hani e discours religieux on kadi hara sukaɓe ɓen yi'ay hoore maɓɓe nder ton ɗum ɗo min o miɗo jaɓi no jeeya ko wiyete kon ɗattal noddugol ngol ka diina diina ka réforme take kono méthode noddugol ngol no wawi réformede wajotoɓe ngari ɓe formé fi des événements kala ko yaltiti woni ko gandal woni ko métier sifa ɗum miɗo jaɓani o kono ça n'explique pas tout kono mini ça n'explique pas tout hande réseaux sociaux ji ɗin ɗo no woodi hari arano yimɓe ɓen ɓe connecteta ko ɓe yidita kono hari ko ɓiɗɗo mon on koko wolo ton kon tunka suudu e ka karama ko makko o nanata joni noon on jannaymo goɗɗum ka suudu ma karama ko makko o yalta o hawrodira e kefeero mo gomɗina Allah on ɗon wowla o nana ɗum ɗon battina bako defi mo maɗen on hande wajotoɓe men ɓen majorité on no gasa ɓe nanta français ɓe nanta anglais jeunesse wona ɗo ne'ede koye ɗin haalaji wona ne'ede ko wowlowo ɗum ɓe hooli ɓe hoolaki nene ko wowlata ɓe hoolaki baba ko wowlata ɓe hoolaki karama koko wowlata koko ɓe jannete kon ka lekkol ko ɓe wona kon jannede ɓe alaka jannede diina kono hiɓe jannede miijoji influence ɗi diina ɓe jannete philosophie grecque ɓe jannete philosophie romaine ɓe jannete la culture française ɓe jannete ko honno champagne moƴƴinirte ɗum ɗon foppi no wawi influence de pay kunkun hay si tawi ɓe waɗali mo catholique
no wawi mo puusude sikkitagol dina makko kam be aranoɓe hawrodira e yimɓe ɓe mawnali e dina ma e l'islam ko ɗum woni ka on ɗo nini sa yehi hande Pullo Fouta no yalta ɗo no défenda Kemit c'est à cause d'une influence extérieure mo hawrodiri ɗo e Cameroun ɓe hinaɓe julɓe mo hawrodiri ɗo e Congolais ɓe hina julɓe mawnuɓe e famille ji chrétien raisonnement maɓɓe on hara no ɓuri raisonnement makko on si woni balde kanko miijo il est libre himo dogude influence mo o yi ko influence o adda kadi o influencé donc ko ɗo woni probléme o nane on wowli fi janngugol hara ko famata ɗo kadi yimɓe ɓe no jillidirde piiji ɗi enen tigiri kamen hiɗen janngude ko en famata hiɗo reprochude jannguɓen diina no paykoy koy ɓe wawata arabu on ko haala ka ɓe nanata ko ɗum ɗon noon kadi wonde wadde ka l'école ji ɓe si a inni goɗɗo wawata janngude alqur'ana e arabu o faama min kadi ɓinete la même chose goɗɗo wawata janngude mathématique e français o faama c'est la même chose si a inni la goɗɗo wawata janngude Bukhari e pular o faama mi yettitoma goɗɗo pullo wata janngude biologie e français o faama ça fait ko wonɗen ko reproche de dina kan ko même chose ko ɗum wonde onno produire ka l'école ji men hiɗo faamude lam allo hiɗo faamude lam français si a jangi mathématique a faami e français a pullo ça veut dire ɗa wawi janngude livre arabu faama ko gotum noon mais ko hennu hatta ɓe yiya ɗum ɗon ko e nder culture française on ɓe mawni ɓe yiyata ɗum ɗon ko hunde bonde koye ɗen haqqille ɓe ne'a ko ɓe yiyata non vous êtes arabisé vous parlez que l'islam l'imam parle en arabe mais ƴatte lagine ko guinéɓe komi yewdi Fouta Jallow non ko ɗum noon mi landi ko honto woni nationalité mum so yimi ara tu mi ukki ko ɗum mi landi non ko nationalité on pour le moment ko Sénégal ok Allah jarama inde Sénégal ko combien de pourcent sénégalais nanta français non fayda ɗuuɗa non jonne lan pourcentage jonne lan chiffre joni somi jonnay ɗo min nayi à peu près 50%. 50% ɗullel harayno ɗuuɗi joni ko hen ɗum waɗi si tawi président de la république on ko sénégalais ɓen fof o laami ko hen ɗum waɗi si tawi discours makko on ko 50% sénégalais o wolanta parce que on culture ɗon ɓe jogui awa ka l'islamu kadi ko on culture ɗon kadi ɓe jogui c'est la même chose hesum ala e mum ko culture on ka juulirde ko imamu on waajoto ɓuri tode kanko o fira e pular ma e wolof ma e soso président on noon kanko o firata donc mo kala hino e nder niwre hino indude oya ko kanko woni e niwre c'est la même chose min si a reproche lan janngugol alqur'ana on e arabe no hanono mathématique hara koye wolof janngata ma e pular non hande kono mi faala wiide tan oustas hande jamma ono janngude goye deftere nden ka e arabe no janngede machallah mais non non manam hande le contenu deftere nden no ndaari hande wawɓe on firande walla haalande on ko ɗum woni ka nder deftere on taway ko onti limay ɗum ɗon manam probléme on comme mawɓe men ɓaawo ɗo no marno gandal tawa ɓe anday ko ɗum woni ka deftere min minnay ko on étape on ɗuman on phase ɗon hande perduɗen par ce que hande so ndaari
ene joni mi wonno yeso mon do mi ala wawde famude kon alquran no manam ko minnale ala wambe famude mais hande no nane andi se yewtira ko logique yewtirte ko mi inni o wombe ben indude yimbe ben ala famude alquran ko même chose ko un problème won kale koji ko dum non on wawata jabugol ko même chose société ji men din si tayno hara kemiti be ben ko yimbe gongabe ko be innayno wota on jangu qur'ana o e arabu kono kadi wota on jangu ono mathématique en français ko do woni problème o ko be prêt non discours mabbe ko discours colonisateur non awa beno mi la fami ben awa ko dum don kono mimmi do tawti on si tay en fotti dum mimmi do tawti on l'école ji men diina din Afrique ide hani hebbitagol dum do mi hay tode mimmi do inna l'école ji diina din ide hani takkidanede e mecce in école professionnelle on tigi janga alquran on o yaha don o wada miniserie maçonnerie plomberie o heba kadi ko wura dum don ko mimmi do tawti réforme ino duwa ka l'école ji diina manam ko non duwa hande manam na de kananda hande ko prestum manam dum no min gal mi ko mi contre ko hay ka video jando mi do wawla parce hande do way ka yewtay esengo médecine hande arabu ben ala burbe be sengo médecine kaduna do no hibe tawa no hibe tawa ko woni no hina arabu ben hino e médecine bui kono non ha joni hibe bawo no hay Amerique no acce tun wallindire no acce wallindire tun hay États-Unis no wodi appartement ji hara ko recherche ji jani ko arabu be woni e nder mum kono non bayina en dayno hore men ana découverte scientifique médecine on hina arabu be woni on premier ligne on na ok dum don nini on américain be ben anglo-saxon be ben luttube ben fo traduire woni no wodi non arabu be moddube médecine min do yidi wowlirgol hare na émotion mi wowlirta joni hande wonno hande do sukabe membe no be yehirta leyde porto ni janga ton on bange don mais pourquoi pas donc une coopération yandana hande jama wawa yaade kam mabbe ton kadi janga harayna na sengo dina kan tun jangoy tato no kono do andi honto don kadi mi wallito to innen Sénégal ka won don a andi jande ne gari ko spécialité ka leydi Sénégal ni fo hibe mari kam mo kala e domen ka woni jangude est-ce que ko wonbe ben jangude arabu woni jangande sénégalais ben fi médecine non ko wonbe ben jangude français ka si tawi médecine marsali ça fait laptani ji hebaki Sénégal hina yon feru cernobe be yette joni lagine ono Sénégal système santé ono moƴƴi seeɗa yahe lagine système santé o moƴƴa to joni ya feru cernoɓe janguɓe ɓen diina hadi ɓe wona médecin ɓe ko duwaɗa landade wonɓe ɓen jangude médecine lagine hadi ɓe développa système médecine on lagine ko appartement maɓɓe on non non ko ɗum ɗo non mi wona innude si tawi goɗɗo heɓali lekkele moƴƴe lagine wota felu yi aade yohuɗo Arabie Saoudite jangoygol ko hanno anno wona médecin jo nyawna yimɓe ɓe état on no mari budget hiɓe yoɓude kalise ɓe finance honno étudiant ɓe yaha ɓe Maroc jangugol médecine ɓe ara France ɓe ara Canada
système de santé on lagine c'est marsali ko be do ni responsable hina imamujo mo jangal o médecine non ko gonga en famille joni non cerno on saboto langue joni non coopération arabu be ben e africain be ben don gari mi waawi jabandema hino duwa réformer de hara yaha be nga peji arabu hina dina tun jangata en famille on réforme donc parce que on peji arabu di be walli tora bangeji buy be walli tora hella jangugol dina ko don buri dudude be walli tora hella wano asugol kolonji hibe walli tora hella courant hibe walli tora hay on système économique wano on be imo gol Afrique jonnugol des capitaux Banque islamique de développement imo Afrique hibe walli to on domaine éducatif orphelinage no wodi ara ko walli to kol pauvreté kono min mido jabi coopération sud sud pays arabu din e pays ji enen julbe ben hana hattugol tun jannugol gol théologie kono ko hadi comme marsa Sénégal au niveau de l'administration il y a un problème jangube arabe si Sénégal mara date ma lagine mara date il y a un problème bahi yimbe beno jangude arabu ko janna ben génie civil babe gaynali société me on enen jillindira piji ina gotu simi yahi donka laptani ame on ko donka mitawali docteur be keldube hina mi yaltu mina no enen ko hunjagol alqur'ana ton jogiden ça n'a rien à voir lagina no mari budget éducatif et budget santé si godum marsali donka ma ignasi din ina problème imam on faisal ko problème ministre de la santé ko problème ministre de l'éducation ko problème exécutif c'est ça kon enen en jillindira piji fo en maradate ko imam on faisal on responsable ko ligue islamique non non gayada ko dun non wonde wadde do on militaire ben ara wara yimbe ben non enen ko imamu ben tun non les responsabilités sont partagées bien sûr celle dalen orati élection aron inna noy enen fulbe ben ko dina tun jokkuden ça n'a rien à voir hina imamu on labe woni président FDG donc ko yo yimbe ben uddito hakkille mun en courant alala gine hina nyanne be woni responsable ko kambe nyami on transport menen mari quartier ji kona kiri si courant yehi be inne wonde mako nyanne be ben nyami poto wangal transport si vandido lady ministre de l'énergie on dun no way mo wallitaade o jetti mbudi o nyami o inni ko nyanne be nyami transport on walliti ko yo nyamu mbudi makko di non ko nyama pour nyama rek awa lagine ko dum ko yo sellu dale yo on perda élection be ara be ma no enen ka yida wayde watti puto ida wola fi din al-islamu ko président de ligue islamique ko inen way politique donc mais ani anna mo wonde ndo manam fo no yuppondiri wami hay say yala ton gebal mais sango ko kadi be mari ton gebal ko hombo woni inni be mara gebal ko hombo inni dum e yewti daldo mimi lekko jarabu dino on dina dino hani réformer de ko woni problème on problème on ya fodala ida ardi e mijo ida fala mio mi débattre on sens donc non mi do préparer ko fala da musido ko en natu do no mimi na karamo ko be anda goddum dina l'islam non mimi wada woni mo kala e responsabilité mu non loin de moi me sorti de mam non andi ila ma
manam on mi jangon tigi tigi manam hande parce que so ndari din helaji fon no wodi ko société ji men parce que no wodi ko fetti non addi lajal hakkunde société men on e société wondo karno do joni hande so ndari wono sengo islam on be sengo zero be dina kam parce que no wodi ko woni dow mabbe ben non ko culture nasara on won hikki yeso yon ko dum don buri marde dole ko culture hande mimi wowli dum musido artida woni piiji di yewtude mimi innima bibbe be on ko hande ko na jannede ko français do joni mi tanyini tun anno mi accide mi jetta goddo mi tanyini tun e répéter woni piiji di fejjude ara mi weltanike mo okay on jarama okay mi tanyini lo en arta woni piiji di fejjude musidɓe société ji men ni koyen analyser haqqil koyen wawu analyse gol hina émotion ono telimile naam assalamu alaikum sadin wa alaikum assalam ala ton do jam hey an o wondo ka ono ka Facebook o pra moi ko TikTok me woni mi wata ma jettugol si ari TikTok mi jettete na mi rejenti o kono ka wondo no sonkude modi telimile ka mondo ino sonkude allo mi indi ka wondo don hino sonkude ben place allo oui gentilan mi non ande nala ton ko jam tum sina débat meden suivre de mo debi ko boy joni seeda Allah jarama no wondi na fore mokke wona seeda no yalla yibu joddi ko buri mokke de amin wada barke be ngoraji di okkora men siga mon go duudi ele ono be ngoraji dum no wode pular be ngoraji no wodi be ngoraji bita on ko pular futa jalo wolto pular futa jalo ni be ngoraji mi nanali be ngoraji joni ko pular hara Senegal wiata dum okay ono pular futa jalo be ngoraji ala nam ko be ngureji be nguraji na pular futa jalo no woni ko sadi mo may do na ko dudi on tigi mari ko yewta do ande sina hiwra gollon ton welta non encourage kadi ndaarebe be modde medan dino meden siwude meden weltore kadi ko wadi no wonde na fore modde no wona seeda on yewti do sijeji duududi ko banne ka jettu don wo on explique yewta ha wonande faamo faala do faamude on tigi faamo inshallah jarama wona seeda Allah jarama mi weltani ko nani okay ko modi ko Niko musibe ko be ekkito den analyse gol hara en gillindirta piiji di jittindira piiji di ko wonta ko yiwde hara e hande gadi no laabi wana nane miniro no yaha Faisal on yaha Ignace din ronka tawde docteur mo yalta ina enen ko arabu tun jangeten sana rien à voir wombe ben jangude médecine ministre de la santé ministre de l'éducation ko kambe di doni responsable yo docteur be hebo moƴƴube heba lagine ina imam on Faisal dum ina alquran on ina dina kam kono ay e goddo enen no jangi
Sorbonne o arta e felugol dina hara kanko gayna fus mi yeti kon société kabe inata transport ana transfo be wona 6 mois be mara courant quartier on fo hino holi ko nyannejo nyami transfo hatta corruption wona indi leti nebe quartier on fo hino holi ko nyannejo nyami transfo Bon, j'ai une question. Pourquoi on construit plus de mosquées en Guinée que des écoles? Gasi, l'andalmanga mitan initié. L'andangal, c'est une question de l'amalgame. Ko quartier hombo woni la Guinée. Hara ko l'école goto woni do. L'école jidi la Guinée no fota julirde de. Di l'école ji darnani don ko en woni résultat majjo joni leso les mosquées l'école ji darnadi di la Guinée andi siba di débatji ce sont des débats débiles ko piji bonnay dima jam photo di hakkile ma den andi do ko honto mi luttata ko ene l'école e julirde mi change de question les écoles qu'on construit en Guinée sert à quoi? Mi yeti kon société même une société analyseur. Wanongal landal makodoni pourquoi on construit des mosquées plus que les écoles? Débat on faut qu'on ait un débat religieux. Quand on faut qu'on jipo. Joni milandoma. Quelle est l'importance, l'impact de l'école qu'on construit en Guinée? Joni yejiti julirde. Sur 100 diplômés guinéens, combien de personnes auront d'emploi après une année de leur soutenance? Diabola. Combien de débat société même ko débat momaranafa? La Guinée, Symphonia. Université de la Guinée, quoi nous pourrions jangere? Université de la Guinée. C'est des filières littéraires, études humaines. Ko jonata emploi. Si a yetti sur 100 lycéens guinéens, 70% ko yata ko sciences sociales. Donc, doya compare julir de den et l'école jidi. Negoi. On a droit ko sciences sociales ka. Negoi. Doya compare julir de den et mosquée jidi. Mais landoma. L'école jidi ko hen woni produire ko hen dum bibbe la Guinée be woni jangude ka université ji. C'est ça la vraie question. Joni innen ina wayi no acciten darugo juude den dande l'école jidi. Bil l'école ji ko honto dina batay. Di créer jeunesse golle. Juulirde den. Yimbe be no natude juula. Wombe be lumbu de Maroc fo ce sont des diplômés. Ça veut dire en Guinée, e hani hebgol haqqille ɗiɗi. Miijitagol ko honno darni julirɗe ɗen darnirte, hara dariraki pagayi. Miijitagol ko honno l'école ji ɗin jankorte. Ko défi men on noyi. Hina nombre julirɗe ɗen et nombre l'école ji ɗin. Même l'école en Guinée n'est pas une solution. Même l'école fait partie de crise guinéenne. L'école. Oyi débat mais on change. C'est un mi ala niveau débat on hanno ni mi do dari do mi do wala non fi juulel. L'école guinéenne fait partie de la crise de l'emploi.
l'école guinéen ko wonɗa ɗo wolde goɗɗo ko yata ɗon 20 ans o yalta chômeur yo goɗɗo noon ala yaade ɗo e juulirde onno ɗumanno o yi débaji men ɗi ko débaji men ɗi woni ko niveau débat woni ala si tawno ɗo joni hare nane a ɓiƴila nga ɗam ɗatanƴini ay mi change sisé on l'école ji wonɗi ɗin darnede lagine ko henni ɗum woni produit ɗe ko falla non problème lagine ko ɓayɗen darnude mosquée juulirɗe alaka darnede l'école fait partie de la crise guinéenne o ya suuɗi ke ndego musidɗo on ndego musidɗo ayi problème o lagine na problème nombre des écoles ou des mosquées même l'école que tu défends c'est un problème Allah mimi yeti ko ni lulal ko français moƴƴere o windi e problème o lagine c'est un problème niveau de débat Fulani King waleykum salam waleykum salam ko ndum mo kala ka woni do hara ala sonkude nani no ka wonda no sonkude an Fulani non stay ko dum no be mi wata on jenta ko no muñoto me mene ko am fala wolugol sa ari na mene yo me muño sonko ngo ok ko mene buri dudude yeto be wonduda be yo be muño an wowla ok sagata Assalamu alaikum. On jaram modi ko Hamidou sabbeta o min e sagata ben do men cippira mi understand ko sagata mo libetake ko Mamadou mo libetake Mamadou yanata oye awgasi ko digo taw vraiment mi weltori mo usando fatwa antu gime parce que ko fiyo ko piyo ngotu ko wali gon ko te ko yoto ko do te ko yoto ko yaadi ko yaadi ko rete ko fi société na ko wadi ni suba ko le suba même si il y a beaucoup de positions il a woni contraire position ni oui mais la appréciation no mo yaare vraiment c'est pour ndo si woni souvent yewtete bebe addu wala kile parce que des ma pour ndo nous de ma pour en tant que himbe ma marbe 5 siècles d'esclavage ou di ba ma bebe doit kan go hal go di fi on yoti la appréciation mo are ko dum fanata e du ko de fini ci mi ado e ko fala ko halde ka deba are ko mi ido ko taw yande psychiatre do to do psychologue comme comité min na comité jo supporter kala ko woni affaire idéologie wala di la min mo atia ara ko min afrika meden église ma comité wala dake wonde yeso fiyo kiti société o na woni yimbe mbuda porto ma chinois ma dum hande aduna weeti goddo ma pora dina ma pora idéologie wo fiyo andu ko on woni ko modje ko boni men da ko mi ko on mi akisi dina jini ka meden pour le futa mi ira do dina l'islam no fo de ira ko mi topana do mi wadi futa jalum ko to mi jangi mi wadi ko fuko jang mi nabe jangi mutiya mi da bata jangol to mais c'est clair mi wona ko do ya per ko dina halte parce que fo meden ko dum woni babala ni mudu ko non mi tawi mi taskite hakkille am mi tawi jaka ino wawno wadde façon mo kalita on tikade bay hettale mudu nan tawa be himbe fini be tawi mo dum jokki biji jokki on mana ko anda wi be jokku ko mi jokku ko tay ko folo jokki no mi ha mi taskin dawi tawi wona ko anda yuri ko himbe woni wadde ha mi jokki fimo mi yekani ha mi taskin dawi wona no woni gonga ala mudum ko nyembi nyen to ko ha hewti fewdila jonno mi yeti position e mudum mi kadi côté impact on hadi na ne fi programme dina islam dum ko boske jidi ko problème dina wona fi islam to ko wiete ko c'est le côté approfondissant c'est-à-dire no mari caractère noir poso
so on ti ƴetti no aduro so on ti ƴetti ɗum foori wo ko non soñita hornde so metti neɗɗo marɗo diina ko hoore makko nani mo école o jangge no ha sorɗo koko wiɗon ko ko kala han o woni ta effectif ka hoore makko si woni ɗum ɗon naka hoore makko nder ɗum probléme wona école yiɗi wona moské ko tawi ko wonti yaalo kutte andu pimman ko woni e hoore neɗɗo on woni no wonti woni porto woni wonti woni arabejo woni wonti woni ɓalejo wawata wonde efficacité mi donno exemple daare kala ɓuɓɓe ka diina kan woni ko woni islam ɓay ko fi islam ɓurɗen famde fi muɗum kala ko wiyete progrès technique hari kam fende ka ɓe fuɗɗino hari ɓe impacti ka astronomie ka chimie e ɗum makkoyno ko diina kam fori ka meeɗa araɓuɓe wo kono kamɓe kadi ɓe wontiri ɓaawo hannde ko produit ɗo kala ko wiyete ko moƴƴinte sina ɓe portoɓe jokkunoɓe diina ha hakkiti moƴƴinaali ɓe wata hutorde daare de avion ƴettoɗo yimɓe men ɗo makka ya ƴetta yimɓe naɓa ɓe heɓa toon poyeji ɗi ɓe natira aljanna ko 100% fof ko moƴƴina ko koye fere ko moƴƴi ɗen avion ji ko c'est les blancs qui l'ont conçu les mécréants qui l'ont conçu yimɓe façon ko islam o wini ko moƴƴa fof ko ɓen woni ko moƴƴi ɗum ƴetta yimɓe naɓa toon ɓe jannga allahu kubar ɓe ɓe naati aljanna c'est pas mal kono ɓe wata moƴƴingol ɗum fika école ji no yayel donc ko ponen on ko ɗon woni wona kadi école ji ɗi ko hoore neɗɗon ko nde watere ko hoore wotere on tiɓati nde wata supportugol idéologie piiji dogmiji ƴetta kadi ya école wonay problème ko ɗum no ɓuri wonde côté plus vulnérable europe ɗo kadi ɓe heeɓi ɗum ɗo ƴettu duuɓi buyɗo hamɓe kadi ɗo hay koni ko woni ko jésus christ ko bible le premier galilée ɓe aɓe woni question ji diina kam ɓen ɓe ko sokanoɓe ha maayi wona enen fuɗɗude sikko ɗum ko naamo en ɓuura fof waɗino ɗum feƴƴi kono ɓen fof kono fuɗɗori on gayni aray kono na gasto famdena poyna non miɗo famo min miɗo wawi on résume aray ko min ko noon min ɓiiri seeɗa situation quoi non miɗo wawi onno philosophie mo iɗon tañini miɗo wawi mo résume de mentalité mon on negoy komi jentiɗo kon fo vous êtes dans l'école matérialiste ko hunde tambade gomɗinɗo simini ɗo matérialiste na inugol iɗo yiɗi mbuɗi ko on neɗɗo on gomɗina ko wiyete kon non e métaphysique pijjiɗi wonɗo me wolande ɗo fof ko fi avion wal ko fi ɗuma ko e nder ono ko wiyete kon ko pijji ɗiɗi ko iɗon gomɗini on gomɗina hunde wirninde ko mentalité ɗuma on ni ono communisme on Stalin e Lenin en ko ɓe innuno ko on terme gollirɗon ɗo wiwɗon diina ko drogue ono Stalin en koyno ɓe wiwno ko menen min hoolaki capitalisme min hoolaki Allah min hoolaki diina ɓe darni e Russie société mo hoolaki diina ɓe hoolaki Allah no wodi o théorie mon ɗo hina heso ko théorie gomɗinɗo côté matériel bani adama on ko sutti ɗon développement ko si tawi hara étage darike ko si tawi avion heɓike wirowo côté ko wiyete kon on wawliɗo fi diina même la science hara ko science porto ko hono ko wiyete kon ɗo science humaine on ina diina kala sili kaka diina iwri la philosophie bani adama ko atti landagol hoore mum ina honno heɓirta courant bani adama ko atti landagol hoore mum na honno heɓirta ɗatal goudronangal ko honɗum o arani c'est l'existence al wujud ka o landino hoore makko ko honɗum o arani e o aduna ɗo o fuɗɗi miijitagol il a commencé de philosophie al falsafa ɗo mi ala wolande ko diina ko defte diina ɗe woni ko wolde ko e nder ɗum ɗon o yehi e ko wi'ete kon la métaphysique tasawurul ghaib ɗaɓɓitugol ma sama wara attabi'a ka o wattuno ɗaɓɓitugol ɗum ɗon o inni mo wahani ɗaɓɓitugol e hoore makko ko ɗum enata ko Socrate jippini philosophie ka hoore leydi ka o wattuno miijitagol fi ɗum o wattino miijitagol fi pelle ɗen e gande ɗen fuɗɗi yaltugol
neɗɗanke sutiɗo tun développement matériel o woɗɗota ko bani adama no compose a piiji ɗiɗi ruhu l'esprit et ɓandu le corps. C'est dans l'église. Mais est-ce que vous pensez que c'est seulement la religion qui peut octroyer? Non. Il a dit que mi on. Comme mi bani adama nature makon. Il est composé. Non. On se dit to langue. O inani mimi hebuno munyal mi genti on. OK. Fermez micro mo on jento dolam. Bani adama dans sa nature, il est composé de l'esprit et la matière, le corps. Dido didi non hay hunde waweta ke sendindirede. Religion ko wonno go wolude dans le terme occidental ko parti un e ko wete kon dina e ono ka l'islam. L'islam n'est pas une religion à 100% dans le terme occidental. Porto be sibe ini do dina religion. Wadugol économie ma politique tawaka. Ka jilbe be non politique et économie et éducation ko dina tawa. Ka julbe be. Donc, le mot religion en islam est plus vaste que dans le dictionnaire occidental. Wonde yimbe ben kadi be jillindira dimpi. C'est no sedi. Donc l'islam on hino jabi bani adama partie biologique no mako matériel. Ko dum hay hadisa den ko wiata ma qur'an on tigi bandu madu no mari haqqe e hore ma. Ko ya rew Allah dabbora kellal mangal nyama dankutuda. Hina ya rew Allah tum bandu manu ko ya dano seda immona kadi jula. C'est jetti war église on. Église. Les grands philosophes romains, majorité mabbe on. C'est des hommes religieux. C'est jetti la renaissance de l'Europe. La renaissance européenne au XVIe siècle. Ce sont des religieux. Protestants bébé. C'est des religieux. Quand on révolte contre l'église, on contre les catholiques. Et pour le philosophe, même Napoléon Bonaparte. Donc, mimi do bude tan inade. On ne met pas l'église au 4e siècle. Lorsqu'on discutait, est-ce que Jésus, c'est un Saint-Esprit ou bien c'est une matière? Pas une nouvelle matière, uri ou de. Be jetti annabi Isa be watti Allah. Sinon qu'à début, au 1er siècle du christianisme, l'église ne disait pas que Jésus c'est un Dieu. Donc l'islam on so yi annaba ben l'islam. Nela do jettaka ko wonde mako Allah. Hino anda ko bani adama. Qur'an ko ineta innahum kanu ya'kuluna ta'am wa yamshuna fi aswaq. No wodi parti e annaba be ko parti ime woni e mabbe. En jonnata be ko on jonnata be ko jonneten kon Allah. Donc régime gol dina fo comme une drogue. C'est un mauvais jugement. C'est un mauvais jugement. Dina kadi ko façon. Il y a une religion qui a été révélée et il y a une religion faite par des humains. Catégorise gol dina fo ko drogue min ko minata hina wonde ma o yi gonga. C'est juste vous êtes influencé par le libéralisme, par communisme. Vous êtes indépendant dans votre pensée. Mais non, vous êtes influencé. On voit fi arabu bébé et dina. Andu bébé histoire l'islam. No andi découverte ji arabu ben ko be wakili kon e science ko sabu dina l'islam ka. Ina goddungo. Adi l'islam arde
Arabu ben hari c'était une nation dominée. Puissance wono donc hombo. Ko puissance personne et puissance romain. Arabu ben hari no hakkunde do. Ko hay Afrique. Puissance wono don Éthiopie. Hari mo fori buri Arabu be. Hari mo fori no buri Arabu be. Donc har fer attinde jippagol ko alquran ko iqra jangu. Makka hari wawbe windude e jangude be sappo be ala. Wawbe windude adi l'islam on arde Makka. Wawbe windude janga hari sappo ala. Tandis que ali yahuda be hari be mari defte de be windi. Perse be mari defte de be windi. Arabu ben si fait ino littérature ko be wadata kon. Littérature. Yimu gol gimdi. Har be mara découverte scientifique. Julbe ben be jangi l'islam. L'islam o hadali be wad go recherche. Be jangi ay philosophie gréco. Amara kadi jangudo goto julbe ben. Scientifique be julbe ben. Mo janga dina. On ala. Yatten Ibn Rushd. C'est un philosophe. Médecin, juriste. Defter ma kone nini hidero. Sabi bila. Ok. Allah wadi. O hidero deftere. Ko bidayatul mujtahid. Nihayatul muqtasid. On ala yude. Ono lutube no suti. No. No, andi ono walata potude. Donc sabe mire de mara mi alta. Ono lutube no suti. No be ni be suti de. Oui. Ok. Oyi nde do deftere. Nde do deftere ko deftere dina ni. Ko référence e comparugol ko be ndata ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ko savanjo julbe windi odo deftere nden ko de référence e comparugol date figude mazhab maliki e mazhab mazhab maliki mazhab Abu Hanifa ko philosophe jo himo tawa e référence philosophe julbe be mama soro makko kadi hari no jangi. Mi walli nana ngondo. Sambe mi holla kadi goddo ko kadi. Ok, Ibn Khaldun. Odo. Ko Tunisien yo, berber yo. Ye on mo min non anane ko Averroès o wiete. Odo. Odo. Ko mukaddimatu Ibn Khaldun. Odo. Ferme micro ji mondi. Odo. Ko kanko fondi la sociologie, gandal wetenga sociologie. Ender de deftere do, a janga fi din, a janga fi politique, a janga fi gidu ko in encyclopédie. O yehi Egypte be mo inimo be o woni juge yo hella mazhab maliki yo. Mi walli nana wadendo. Me holla ngadi sabanjo julbe go kay. Okay. Dare odo Ibn Battuta. Ko juldo. Himo windi ndedo deftere makko kadi. Ko onuma Empire Mali. A janga nderga himo atti portobe. O wola fi Tombouctou. E civilisation mo tawi on Afrique. O rewi Mauritanie, o ari duma fo. Ko no wadi julbe men be yalti e windugol defte jinda. Ko sabu l'islam. Ibn Battuta yayi dabbitomo. Nyandengo so watti illa waya wowluno fi makko do. Hono benata. Idi Amin warno falsifi. Mi ari mi jetti nde deftere mi jangani on ko woni kon fi Empire Mali. O wawdi famude. Donc si l'islam arano
arabu hareno ko be nul arabu ko wonno ko wadde l'amalgame entre l'église et l'islam hina goto. Galileo a été torturé, l'église a torturé des savants. Ko parce que l'église on yetti théorie be inni ka tawreta jeya scientifique be non tawi handi kadi ala hawrundirde mabbe. Idon handi ko wiete kon problème la trinité 1 plus 1 égale à combien? 1 plus 1 égale à combien? Dans l'église égale à 1. 1. Mais en mathématiques, c'est impossible. L'église a une crise. Tawi handi kadi be ala famude les scientifiques bébé. Dans les années de Renaissance, porto be inni enen église on ala famude de. Yo dina wonu fere. Yo science wonu fere. Kambe be inni to de sen jangi tawreta rende on la Bible séparation no wodi ton. Donne à César ce qui appartient à César, donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc be inni haika Bible, il y a une séparation entre la vie et la religion. Donc César, c'est l'empereur qui règne. Jésus, c'est le religieux. Donc, séparation, hay principe non derton. Kolobe hebi le fondement de la laïcité. Senjangi non Al-Qur'an. Al-Qur'an ko wi hennu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati ko pellati julde ande. Wa nusuki e kirse ande. Ma dewe ande. Wa hayati e ngurnan andan wa mamati e mayde anden lillahi rabbil alamin. Donc à l'islam à la principe sendidirgol gurnan e mayde. L'islam on ko contre lettugol gando fi recherche di makko di. Mi adana on tobbere. Si tayno l'église on tertano hara julbe ben tawanoka goto ronatano philosophie grecque. La philosophie grecque a été conservée par les savants musulmans. Parce que l'église on peut sounou defte de. Be sounou no defte oui. Kotay julbe ben jangi philosophie grecque on fait do Mamoun dawla al-Abbasiya be traduise din umaji be mari. Porto ben do ko be récupérer ko buri kon duudude. Et civilisation grecque au travers des savants musulmans. Wan Ibn Rushd et Farabi, il a julbe ben contrôlé Espagne 800 ans. 800 ans entre l'Espagne et la Portugal et le Portugal. Donc, yettugol dina fo nyawira nyawore wotere ko toñe. Dina l'islamu ka hino sede dina christianisme ka. Kono Occident kabe wonno be famondirali e église on be considérer kala dina moƴƴa wobbe men non mawni e nder dum. Donc l'islam e nder qur'an on no wodi nokkeli buyi ko l'islam on wowlata fi haqqilgol wuritode dina l'islam kam si a feeti a fawa ka dewal ko holli c'est une religion de réflexion. Hino ara non e un moment donné julbe ben be loa. Julbe ben be loa. Yetente empire ottoman. Turku do. E sa go harbe mari dole. Ko kambe wono udditude Europe fo. Les pays musulmans dans le Balkan. Kosovo, Albanie, Bulgarie, si pas des pays fo. Ouzbékistan. Kambe na didina. Babe akiti recherche scientifique on be kipiti yahe Espagne civilisation mo julbe be wadi on har on say Porto har on say on Europe avant ça mi sakita on jetten Turquie
Kamal Ataturk har ide mo marno on ko wonde Madina duwaka o fermi école ji dina ɗi ɓe change ay noddani ɗum noddinani ɗum tawi hande kadi koye turku ɓe noddinta ɓe yeeti karama ko ɓe hinayo ɓe hippo e kufune Kamal Ataturk ɗiɗo piiji fof ɓe waɗi Turki wonno indépendant non hande Turki hino arti e dina sabu Erdogan da wawi wonde an Erdogan on hawrodira politique kono hande Turki c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, c'est un leader dans le monde islamique. Mahi Risi communiste ɓe nateno ka cuuɗi ɓe tarima alqur'ana ɓe tawrinoma linjila ɓe sunna e sundu Lenin e Stalin e foyɗe gandi ko honto civilisation maɓɓe lanniri ko lancagol hande Russie la mosquée la plus grande mosquée en Europe ko Poutine darnimo hande nini Russe ɓe ɓen hiɓe artude orthodoxe ɓe andi wondema société maɓɓe ko ɓe heɓa ko ɓe gomɗini. Pour terminer en Europe ici ka tawi ɗon dina lancama ɓe woni libre vide no e esprit européen ɓe ɓen eɗon tañini ko henɗum woni ɗi stade ji woni hewde samedi et dimanche hiɓe mari weelande ko henɗum waɗi européen ɓe buyi hande no yewde Asie naata yoga naata endu européen ɓe tigiri ɓe mari vide spirituel matiére tu yonata ko ɗum l'islam o woni hakkude entre la matière o yetoma jombu ñaamu ɗano kono o happi ɗin ɗum piiji fof o haccitali libre ko ya jombi wa kulle ɗe o innama kadi ya rew donc hay nula ɗon ya une partie humaine la matière et ya une partie spirituelle qui est la religion an-nubuwa la prophétie. Donc, c'est injuste de prendre toutes les religions dans un bloc et rejeter. L'homme a besoin d'une vie spirituelle et d'une vie matérielle entre l'esprit et le corps. L'islam wonanali julbe ben handicap pour les recherches. Il y a un scientifique. Mais il y a eu un déroutement. Yette un Fouta Diallo. Mawɓe men ɓen koye no ɓe ɓurdirno yimɓe luttuɓe ɓen ɗo koye no mawɓe men ɓurdirno manintaɓe ma sosoɓe ma kisiɓɓe ko gandal ko ɓe jogi ko yahe ka sosoɓe ɓe yaltina on deftere windade jibi duuɓi temeɗɗe tati 300 ans ala yahe ka kisiɓɓe yahe ka so ono ka maninkaɓe hande Fouta Diallo eɗen découvre ko mawɓe men ɓe winduno ko ko haɗi to maɓɓe on ɓe rona mawɓe maɓɓe ɓen deftere ko ɓe windi Fouta Diallo ena alqur'ana to woni to hen mawɓe ɓen no windi defte puissance militaire mo ɓe jogino hen ɗum c'est basé sur quoi? C'est sur l'islam. ɓe moƴƴini institution ji ɗi ala France en 1725 fewde alternance fédérale wonno Fouta Diallo l'Allemagne hari ko roi dictateur joni France français ɓen ko Fouta ɓe yi'i système lamagol fédéral hari on système ala ka peji arabu ɓe ko holli moɓɓe ɓe janguno arabe ɓe jangi l'islam à un moment donné ɓe woni indépendant ka mijitogol maɓɓe l'alphabet Peul du Coran ba signé et mimara c'est inventé par les savants Peul comme méthode mo atawata Pakistan mo atawata Turquie mais qui va avec la pédagogie porto janni en hande kono e wawata sa yehi hande avocat jo konake sa inni yo traduisene article goto
ma juge yugo Conakry har ko pullo ma soso de ma maninkajo inna mo yo tra 10 années article ɗiɗi ka constitution guinée ko gote mabbe wawi min komi pullo fuuta mi jangi ka dina mi fira alquran on e pula donc min mi ɗuɓuɗe tan inade yanyine mijoji men ɗi seeɗa bouye men wonɓe ɓen inde ɗo ko ɓe indépendant dans la réflexion ils sont influencés donc onon modi sagataɗo min mi genti on tum vous avez une partie un esprit libéral et communiste oyi min mi wawi on situde malgré que ok Non, mais voilà, d'accord, tout à fait. non wawi tum famde min komi inni ɓami gentike on Oui, Miguel, Miguel, non ya non jentelan mi gayna mi joni taw ok, Miguel. komi wi'i malgré que ono hiɗon sikka hari on addi kesu min mi genti on tun mi wawi on clasude min hina kesu a mi nani ɗiɗi wolɗon o fo mi nani si tawino joni min hara mi jangali ɗiɗo piiƴ o wowlan ɗo tumina ye dari oɗo noon wawi mijitagol min miɗo andi ko théorie ji yimɓe wonɗon fillitade dans le communisme on qualifie la religion du drogue ba on wowlinane moi ça m'a pas choqué ko hunde nde hina théorie mo jeyɗo ko théorie ji yimɓe ɓurɓe on forude ƴettuɗon aron noon fillitonɗi hakkude yimɓe ɓen ɓeyna noon sagata e deveni savant dans le communisme on dit on ne croit pas au capitalisme, on ne croit pas à Dieu et on ne croit pas à la religion. C'est tout. Ok, voilà, on dirait. Alors, quoi dit qu'on t'a dit, on question, kala ko haalde woni min on haalde fi woni esprit librement si getno kadi mi ƴetti ɓurade mi sontiro kala ko mi haali haare wona kesu yimɓe ɓen haalino fi muɗum goɗɗo haaltara e ka diina ko woni kesu fof jentanoma si mi ƴettike ɗo hade mi jentike ɗo ustad mi jentaki ha garay nawanoma hunde ala wona hindugol ko argol haala fi ko yewtuta ko non c'est à dire wono on programme histoire fi Espagne yebal ɗomi Espagne on programme wi ko ɓe mono sohla kadi ande comme ko yiɗon ko ustad andugol influence diina ono koyta kon l'islam médiéval yaru Espagne Portugal han Malta 800 années yaham midi ko on so ini islam médiéval on de moyen âge inne ɗum nde innon ɗum ɗon le terme est utilisé par l'Occident. Non mi fala on wiude jentelan tum jentelan ko mono go wolande yafo ɗon quand on dit l'islam médiéval c'est d'une manière de penser comme un Occident. Le terme est utilisé dans la civilisation occidentale. Médiéval, ça veut dire le Moyen-Âge. En famille, de l'autre côté, mais on va dire ça date par le Moyen-Âge, non? Par exemple, un Innata, Imam Malik, c'est un savant du Moyen-Âge. Non. Quand on utilise le terme médiéval, on fait la date selon l'esprit occidental. Le terme est occidental, une vision occidentale. Oui, je comprends. Ok. C'est inclus dans la philosophie disons, civilisation arabique. Non, donc, il faut faire non, parce que, oh non, c'est yo tido, on a une communauté, il y a une question. Il fallait qu'il y ait débat une question. On a modi sagata. L'Occident, mais il n'a pas la civilisation islamique. Ka terme di ka recherche di ko bente la civilisation arabe. Jante mi gayna. Les plus grands savants musulmans ne sont pas des Arabes.
Les plus grands savants, hay windu ben defte dina den. Langue arabon, langue arabon, ko hala arabu ga, burbe ben jangude. C'est comme les Ibn al-Jinni, ina arabujo. Burbe ben jangude. Science on, des philosophes et duma, ko lasili ina julbe. Non, ina arabube. Nane mi holli on do. Ibn Battuta, odo. Hina arabujo. Ibn Khaldun odo. Hina arabujo. Bukhari, ko référence si Qur'an on iwi. Ala deftere te dinari kal Islam. Puri Bukhari. Hina arabujo. Imam al-Zamakhshari. Ko deftere burne den ono kiddude no maay. Tawane njandude den ka tafsir ono Qur'an. Hina arabujo. Donc, vouloir dire que la civilisation arabe, c'est d'une connotation inugol, non, l'islam c'est pour les arabes. Donc, c'est à yiltitike référence dina l'islam. Hadith nini ko buri forude. Ko Albanie. Il vient de Albanie ici. Comment ma ko ben wi Albanie be ari Syrie. Donc, pigiding en jangi ka l'école du français. Kono ko vision ko français ben fala ko woni ka ko aimé. Je vous laisse la parole. Johnny Tio. Ok, mari fannoade on trace islamique, on pouvoir islamique fait le Moyen Âge. Kabe wadi Espagne. Mi yeyi mi tanden bi la fait empire, disons dynastie et Koumaya on han be libira par les Abbasides. Ouais. Il a Espagne, donc ben kon fendo ono fendo kobe régnano sur la partie de l'Europe du Sud hang ali au 12e siècle parce qu'il est régnano. Mo heti donc mo wadi yeyi ka Niger dit il wono Malte une grande partie de la ville ou bien disons de l'archipel. Les villes portent le nom comme Madina même la langue. Langue malta on heewi boji arab. Voilà. Faut pour nous venir. Ouais. Et ça c'est ça mi wadi mamudum bir gicanden. Ouais. Ko mi ben ko mi yala ko fi ko mi tangi fi ko mi fala hande enen don ko ide garap do l'Europe. Sikki c'est tan ni e famwa. C'est arno do wono fendo christianisme wono réuni ko de elede. E batano trouwa si fu ko tuwa ko ko faut nous fala hande kala nokke di fop kan ngala fala fam ko yeto wona fi islam tu wona chrétien tu foko yimbe nokke di fop kan ngala do ka dina woni yeso wo be wa wata hebu gol kadi même catégorie mala yo ci do fi ni ko ti europe do ko manki no be ko manki be do ko bi spirituel c'est vrai mais be le yo donc attendez boni be yal non agasi mi do genti non kambe ga do hari ko sifu no yide ni aduna ko tuna ko islam o madum ko dina ka woyes be waji dum dubi arno hal les catholiques et les protestants aka wondo gere jiti ko be war ngiri plus de 30 ans ils ont connu les guerres de 30 ans aka wondo ben jusqu'à présent ils ont des problèmes de démographie ala be waji ngira au nom de Jésus Christ au nom de l'église catholique kala ko fekki de hande ko wonde ngi do mo ya pop il faut wala no wado be waji ngiri ngere donc fi erno e fi yore dina ala ko wala wakati iden femme à mon impression il faut mettre l'influence parce que autant le fi non mais ça là qui faut que d'influence autant le fi on il faut mettre autant le fi on police on y d'autres les chinois les indiens ils wodi et donc les attends chinois il représente plus de un quart de la population mondiale. Mais c'est Sagata. Ok, awon jaram. Non, elle là là. Idéologie dit donc pour mes femmes
mi wonu on influence goɗɗo ɓuri goɗɗo c'est-à-dire mi faamo min ko hooranga mi daari mi tawi diina ko feƴƴitti ko ngo goɗɗo wawata heɓugol nafa e muɗum si wona goɗɗum ko lora kam ko modi sagata o ini ɗo diina ko feƴƴiti kon hendugi heɓata nafa e mum ene njuuri feƴƴundi ni nafa e ɓanndu ɗum njuuri si feƴƴiti si nafa e ɓanndu ɗum mi wawata famude fi njuuri no weli ka no moƴƴi ka no weli so on tigi yari pandi gasa lorra koye on tigi wono équilibre andi noon so on inni hande wonde ma ɓa portoɓe kamɓe ɓe yi diina nafata na portoɓe ndeni mi yaali fimum mi yaali non so inni non ko occident ɓe wol ɗon fimum ono jikki min mbiɗa woni e finance mbaɗuma non acce tun acce kadi ko ma wonde ene kadi ɓalle ɓe mari hakkille wata wonde non ono modi sagata la couleur de peau n'est pas un esprit ono wona ɓe reɗina ko occident woni occident min mi naɓe andi on fuɗɗi nervude non ane mimi lando on réfléchit par l'esprit ou bien par la couleur de peau. Je pense que c'est pas l'esprit, en principe. Le raisonnement, c'est la couleur du peau. Non. On raisonne selon notre couleur du peau. Non. Mimi no ɓuri tañinade hay se yiltiti koko feƴƴi ɗo kon enen Afrique fop nous n'avons pas la même langue ni la même religion ni les mêmes ancêtres ni la même culture, les mêmes cultures. Vouloir dire que nous les Noirs, la couleur de peau n'est pas une identité indépendante. Il y a jamais eu un seul empire pour tout le continent africain. Il n'y a jamais eu un seul empire qui contrôlait toute l'Afrique. Donc, mimi no ɓuri tañinade ɓalejo hino yawa miɗo jaɓi ɗum ɗo mais vouloir créer non monsieur Sagata ok femme wangu har yada inugol bien sûr har influencé par mais har ko min tigi edi wadgol bayade portoɓe de ma ɓe ngara buɓe kala ko yimɓe arnoɓe taski kono nula ɗon ko acciɗo arde question ni biɗi ko neɗɗo yimɓe fof ko yimɓe woni atti wonde si ɓe woni portema ɓale donc si mi woni mi haali min komi guinejo mi haali goɗɗum to waga wonde hara ko forcé ko mahare goɗɗo woni ono monsieur Sagata parce que on ɗuma ɗon mi heeɓi on pression ɗon mi heeɓi selon votre commentaire ono monsieur Sagata enen o say mo wonɗen ɗo nini yen hewtu wiyete un penseur indépendant et société ji men na ko weli fi ko fi hen ɗum ko e wonaɗe formede e civilisation ji janani min tigiri mi wawata ko ɗum noon non wadde min tigiri wonɗo on wowlude je peux être influencé par une philosophie orientale. Ko arabe mi ɓuri jangude. Ko ferme micro mo on goy. Mimi ala wowlirde ɗo fiyo welo ma fiyo metto. Min vision on dans la vie. Jibi moni to so ko arabe on ko l'islam e arabe moni jangude. Ha mi mawni ɗo mi ɗumani. Mi wawata inude nini à 100%. Mi mara ideji influencé par l'Orient. Malgré que mi etoto, mi jitagol e nder hoda ko fiyanu méthode moƴƴinɗo lan on ko be mi yalta e makko. Ko ɗum mi ara ɗo mi forsa wowlen pular. Wattude leppi. C'est d'une manière e sortagol e min ko mi woni kon. Mi jogo. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ngari format ben à l'école. Jannira philosophie romaine. Janna
philosophie grecque ya hebude don une indépendance africaine. Voilà tafi. Prenons par exemple Senghor et Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est un chercheur indépendant. Senghor, il n'est pas indépendant. Senghor, malgré que au Goli Académie française, mais cerveau mako o questionnali hore mako fi artirgol hore mako. Cheikh Anta Diop o tanti Algérie no mari goddo inete Malik Ben Nabi. Kankari ko dum ko français o buri jangude. Il a révolutionné la philosophie de sa manière. Cheikh Anta Diop no non analysirde. Et Senghor hina goto. Thierno Monene Mbo hande. C'est un grand intellectuel. Mais il n'est pas indépendant. C'est la jangu de Piji ko watakon. C'est influencé par son éducation occidentale. Misi mi wola ni on do taw mijo hara wonde mami attaque woni personnel ko mi fala en wiude l'école ji men e mara école ji woni formude bale tigiri. Hande mimi do wolde do fi miji tagol e dum managol. Alaji dimi woni e gollirde. Ina système no wana no miji to de buriya. Kono ba mi jangi mi mutike mi do fala artude e hore am. Ko dum wadi dum don ko en waawu jabude dum. Ko wonten kon jangude ko neaden kon e mum. Welata en débarrasser gol e mum 100%. Ko dum mi fala o wiude. On waawi famude. Donc mimi woli rali dum don fi vous pensez être offensé. Non, pas du tout. Mais là, oui, d'accord. Ok, quand on va une comparaison entre Senghor et Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est l'un des rares intellectuels africains qui ont voulu se débarrasser de l'héritage colonial. Quand on a un livre du Makori, lui aussi il est influencé. On va y faire mouder. Donc, mi hara ina fi yawi tagol on non ina dum mi fani. Non, pas du tout. Mais woni tout à fait d'accord et nala problème. OK. Hande didi mi wawlata do. To miji si mehi ka e bayanaji go be janto la. Non, jamais. Ko wadi go mi si intervenir parce que côté longo mi intervenir parce que on ti wata yo to go le usaz vite de usala. Non, ko dum mi didi mi wawlata do. Kono won gandangal hino wawi yalto hono yitudide so yiden famode do piji bu mi woli do Espagne o inni o yehi ko yeru ko mi wawi ko yaltude e tradition mimo mi jangi o sina dum en ari do ko biyeto on gomdi na ngurano yahe onon ko yimbe yite ko dum ko ngayni rayne do effectivement oui o wawde fam harani nini mi jangani on do hay ko ayje sappo timminde wonde ma Hano nini mi memini do ayeje do harani nini yimbe do yenda lega. Effectivement. Donc ko dum mi innata. Hay kemi se ba do mi simi jentike mo. O wawata débarrasser de éducation mako dans les banlieues françaises. O wawata. Et qu'on doit comprendre aussi. Kono non. Donc mimi do tangini de hani continue gol débat on. Kono ena go ko mi weltani ke on kadi nani. Ya pas problème. Mimi do tagol vraiment ari no woni do kadi yotti kono cycle mo kala meden ko faali pour so ngon wala yi do kadi ko yawa gol ma do. No. En fop be den ko hala wota wonde no kasan sede kan ma. An modi sagata hanki mimi jettido pullo fuuta catholique jo chrétien jo. Ah OK. Mais discuti e cadre on hawrondira e kemiti mi hawrondira e kemiti. Kankari hari mo charge de kemiti mi do charge de kemiti mais discutal ko fiyen o wonan catholique. OK. On va famude l'ennemi de ton ennemi. Nego modi sagata. Oui. L'ennemi de ton ennemi. Oui, j'écoute. C'est ton ami. Oui.
andi mi no wiire non hanki kemiti falaka chrétien kemiti falaka l'islam mi e makko mene mardi problème andi hanki débat on hanki ari na mi e makko o ari do o charge kemiti mi genti mo min gar mi charge kemiti o genti me wayno diri inaru wiete on la guerre des intérêts si tayno ina kemiti do ko harano mi ari no mina pour le Fouta hino woni ono chrétien yo kono nini mi do andi himo wayla nafude buri kemiti on fami on mi méthode on mi haykata goddo fo mi jettata mo fo wana keno mo nene bonini position makko sur le développement de la Guinée ou bien système pouvoir. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est un autre manifestation ni mi ay. Mais ce qui concerne la religion, mais keno mo nene boy na ligne goto be woni. Hein? Ay Dani Alpha nani ko dumi wono wolde do. Dani Alpha. Ok. On Dani Alpha. Nini si manifestation wala ma fi mu mi ay mi tawtam. Mais wala manifestation. Ko wolta do ko pular o inna yimbe be jabo hore makko. Be traita mo etno mi Musa la. Mais dans son kémite, on mi tawtatamo. Il n'est pas mon ennemi. Hein? Quand même kafi de l'homme ngolida. Quand même kafi d'alom. Ah non, mais hautita donc mi ko no woni esprit an. Min nini mi dabba goddo. Mi dabba goddo nini. Hay debbo. Welo wala cende den fo. Mi dabba ça fait mi hewti e niveau. Mi dabba neddo tawata côté gidi fo mi do jabi mo. Ko passé nder expérience mi tawi gasata. C'est la yidi culture no gasa kanko culture wela tam. Ko mo wawata nabi dude dabbata. Hein? Hande hara ko debbo. Mi falaka debbo. Hara mo yidi dina mo yidi politique. Mi wala fi politique, mi wala fi on fi dina. La wa hebude wawdo ma dido piji fo ko 100%. Non. Ko point commun dabbete. Divergence, ça c'est la nature humaine. Tout à fait, tout à fait. Hein? Et ça, moi je suis, franchement, je suis en position. Il faut que ma goto kono afé dina min mi jetti position mudum mi wona ko mi gare ta do jula wada ko fana. Donc ko dun non an mi o hare ko don hande ekkitugo limbe memben min mi are do hande mi wola fi karamo on fi hande goddo no waylan jenta no ustaz lo ko grand o jenti gelan do hande yewtor jangota do mi do analyse do artiste jo o yennala donc min kala ardo do inalan mi do yidi ko uriya wowla takon kono me hawrondira e piji din fo min onno burani mi inno wala mi do welamo kala ko mi watta ko no welam mi dani na gonga parce que wawa wonde ko oda malgré que kanko mi joto offensive la kono ko mi famata ko ondo woni vrai ko ondo woni gonga jo kala neddo mo wonduda e suudu wotu ayi ko mettata haysko an inne jo haysko sahaba jo tay feddiro ay pi hun ko woni contrainte e makko donc haray ko en jabu dum on arani do fi mi o mi changer position o warde no go fi pour échanger haray ko sali mon ko sodi ka ono ka live an sai fala do wo ko arugol nani ko sali mo inshallah on jarama min ga mi hiwre ke fami o wow o yino wujirto tan jandi fulani na ustaz haray ko non bay haray deba on yewtere no hande ko fi ko no hadi banto lenge ko honno bantorten kamen ko honno hadi en bantagol min mi wi'ay haray jama on ko honno hadi en bantagol kamen o mene me landaki dum de
onno ko onon débat woni ko on woni addude on ɗon débat mbeɗa wawi on noon jentade gasi ko ɓayi jama on naate wiigol fayda haray ko diina islamu kan haɗi jama on ɓantagol kamen min ɓe ɗum noon ko ɗumantagol noon ko majjingol hoore maɓɓe e so ndaari wano fi ɓaawɗo ko wiiɗo naane mawɓe men ɓen hari ɓaawɗo ɓe janngi ɗumanti faami piiji ɗi moƴƴa enen hannde jannguɓe men ɓen ko seeɗaaɓe yiyoto no jannga ɗo haa gayno hara no mari deftere nde o windi nde o windani miijitani hoore makko windi mawɓe men ɓen tawa ɓiɓa ɓaawɗo hari kamɓe ɓe mari defte pusɗe ɓe windi ɓe hari koye diina ɗo woni sifalu no fof kawti kadi hannde ɓay jama o nayi haala mune janngude ko haala yimɓe jananɓe ko ɗum hari jama o ala hakkille ɗen ala uditade moƴƴa sappo ɓe wawa miijitagol ko ɗum nafata ɓe ko honɗum on tigi janngay ɗo duuɓi nogay ma nogay joyi yalta hara ko yaltugol kadi aventure ha nokku hara heɓata ko goɗɗa ɗum ɗon fof ko ɓay hakkille ɗen e uddama ko haalaji janani ɗin kona janngede kon ko ɗum ɗon woni ɓuri sondude jama o naynugol ko diina kam maɗuma go ko ɗum no jama o hani famude ok mi weltani ko aɗa on jarama modi Abdul King Naam, assalamu alaikum ustaz. ko honde ruwayo mo woni Langina ko na onon ko King ono Guinée Conakry King on de menen ko men andi ko waya ko Mamadi Doumbouya no kanko ko président on jogi empire gasi ko sadi mo fayda ɗuɓi buyni wontino heɗade o ɓa no mi daari ɗon compte mon on wona hande woni ko créa neɓi fota min kadi min fuɗɗonade ka réseau ɗo sape 2013 na wonti yippiji ɓuyi ko sakkiti ko garde ɗo fayda tawa no feƴƴi ɗum ɓanon créé ɗo compte o no wiide kanko goɗɗo yettakomo ko watta ka compte makko ko kanko watta ko faala kon andi ɗon wano onon ko marɗon ko yewtugol mo jaɓi alhamdulillah mo jaɓaɗe alhamdulillah na kono fayda piiji ɗi no wonno dogirde ka sengo ka meɗen may ɓaleɓɓen ha heɓande may peeji nan ɗum ko jama wawi wo ko yewtugo won hayɗo ɗaɓɓe ko heddi ko na o maɓɓiɗe piiji ɗum ko tawata so wattanama hilla koko ɓurata ko nata ko na jama on ko intérêt muɗum on ɗum personnel jokki na fi diina e côté médical maɗon pelugol lan affaire religieuse e ko yaade laamu ɗiɗo fof ko ɗaɓɓugol ɗum ka jurnayde bonde min e côté am min no min noon mbiɗo fala yo luggin débat on seeɗa hare na fillitagol tun ko bloguére wowlata na hella ɗo ngol mon yaa non kono min mbiɗo fala yo ɓug ça fait min fala janngude juuɗe mo hara ko piiji lugguɗi seeɗa awa may donc piiji buyno feƴƴide ka leydi meɗen ɗo ni ɗi affaire koko mako ɗon ɗo chemiste ma ɗum piiji feƴƴata ka leydi meɗen ɗo niveau religieuse wano min ko ɓuranimi kon ha mi yewtaɗo kon anda mi yewtaɗo ha mi convainca on ko tawata on heɓi ɗo kon heɓali kono min ko ɓuranimi kon ko kala yo feɗitire ka jogiiɗo kala feɗitire ka jogiiɗo jogiiɗo affaire diina si tawi woni ella waɗi ɗon eppa o fele yeru ɗum ɗon jogiiɗo fi affaire commerce si ella waɗi ka commerce o fele yeru ɗum ɗon jogiiɗo affaire médical cippuɓe ɗum noɓe ɓe fele yeru ɗum ɗon hara joni yewtere ƴettaka ƴetta ko waɗa ko mbaka e waɗa ƴetta ko waɗa ko mbaka e waɗa min miɗo weltori ko yewton kon fota yeru komi hawta mum ko miɗo partage kono min mi ɗuɗa hewde tan ka TikTok par ce que lagine ɗo TikTok o mi ragodirde katamo jogaki wifi haray ko ɗum noon wonno ni ɓillan ka Facebook to ha mi wawade jawde yewta par rapport ɗum ɗo ella ala haray koye goto mi weltanike o nani awa jarama bo kalla sobaraji awa jarama weltanama ok Mody Mohamed Mody Mohamed Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ɗon e jam
jantan alhamdulillah ustaz ti konto mi weltani ka jamaaji wonde wanda de ni fo ka live do no mingon mi daray o moƴƴa ka Facebook me ka TikTok do ko hande woni aran mo andum taw tugol on do e live tigi on no wala mingon e ko yewti tawde ko non e o musido men monsieur Sagata ci pido joni ko yewti don don kon tawde ko yewti de kaydi wodon wadde ko boyi kala buji mon ko tawata idon woni en avance par rapport aux générations ngamen menen hande do e ko fewdi do ni si neɗɗo woni feƴƴitiɗo jama on kam miji tago e ka hakkille haray wonde no metti fi famugol o tigi kono min e famu gantudo kum mi wattanila kum bila mi fuɗɗi on jentitade e nanduɓe kadi sifa mon min ko tawata wano ko mako ɗon ko nanen au lieu de chercher la divergence ko woni hakkude yimɓe ɓen kon il faut plutôt chercher comment on appelle ça piiji wondi commun wondi hakkunde mon ɗin ɗi tawata ɗin noon wawa on joguidirde mo ɓe mon heɓa nafa lorla kan ɗum to hakkunde mon haray ko ɗum ɗon ɓuuri wondude nafa hakkundeji meɗen ko yowndire ɗum ɗon kon min hakkille an en fof pour men taw ko duwaɗen joguitade teddine ko namuji men ɗin par ce que namuji men ɗin ɗin ɗon en fof hiɗen kafiɗi mo ɓe reɗina ko jogti mo ɓe koyanse ko joguiti kono namuji men ɗin koko kafuɗen si en fof pen wawi fottude tawata namuji men ɗin hiɗen teddini fi majji mo ɓe no hittini fi muɗum wonno no makirɗon noon waddagol le piiji ɗin yewtaɗe ngal yaltina ko tawɗen kon par ce que ɗum ɗon ko génétique no ka ƴiƴam men no ka ɓandu men ka yiwɗa ɗum ɗon wo a yiyay hoorema e muɗum min mbiɗo hay wonde nayi ka dina wota wonde ma ɗum onon ko dina ko hooli noon ko wona ɗum mi hooli mais kano ka namuji meɗen ko wiyeten kon culture o gamen aadaji men ɗin ɗon hiɗen kafi min mi hakkille an ɗum ɗon no duwa en moɓidirde teddinen fi ɗum ɗon wona sabu yen moɓodir mo ɓe kay teddina mo ɓe ko hooli kono ɗum ɗon wona sabu ka moɓodirre no gasi min on ko noon min mirentiri piiji ɗin ɓay min wono mawɓe men maketeɓe fi mum wono ceerno Samba mon ɓeya ceerno Sadou mo Dalen en Alpha Yaya sifa ɓen ɗon on fuu fayda min simi jentitike ɓe haray la woni fier ka ɓerde anga won kiyan a tawa kadi bussi sifa ko noon woniri fier e maɓɓe hay so tawi wona pensé goto mais mari ka idéologie personnelle no kono ko wonnon ko yewde nagoy nam ko wonɗon ko yewtude nam hino wawi gasude kono koye yimɓe ɓenduɓe diina Sagata nani ko wonnon ko yewde koye diina no mari influence min ko honto mi lutondirno e Sagata kakaɓe indi ɗon diina kaɓe waɗi kon fof diina e canga hu gotum non ɗum ɗon kamɓe tigiɓe non terte débat ene makko mi non ceerno joguite micro mon on taw wallitolam ko wonɗon ko wiwdeɗa nane eɗen kafidi namuji si en lutodiri ka gomɗinal e lutodira kadi ka namuji ɗum ko hunde automatique dina no mari influence hay keɓitiɓe ɓen ko ɓe woni kon memminade ɗo ɓe sonka ko on influence ko dina mari ko ɗum ɓe falana hoore maɓɓe keɓiti ala sonkude ɗo vous les musulmans ko juste yo jama on accitu dina ko impact dole ko dina mari kon ko ɗum ɓe falana hoore maɓɓe mi anda son famude si tawi o en fof en acciɗi ɗo teddingol nulaɗo en teddinimo ɓe teddini on Cheikh Anta Diop deftere Anta Diop nde remplace na en hande kadi Qur'ana on ko hemɓe wonanta en sahabaɓe ɓen ko kemi seba en e luttuɓe ɓe kon influence ɓe faala kamen groupe o e dina wonko koye ton si tawi mi jannama teddingo Cheikh Tidiane ko automatiquement mi wonay rallié e Maroc on famude simi hanno min noon simi mawni e suudu innandu Tidiane ko hunde harmude ko hunde nde mara nafa ko bidia a arata wolana la fi Mama Sorojo no windi ɗon deftere min mi mawnina on ko ɗum no wato famude
Maintenant, c'est l'on donc, comme il y a un mouradu hindu lugi. Kala groupe dina monatu la e mundo finalement haray influence no mako. Ko wanno ngari parti politique jidi. Ko wani ko mi yeti ko société jimine réseaux sociaux jidi andini yimbe ben jama no lutondir kamijoji. Hay parti politique selu ko ina tan o ko libéral. Ko libéral. Jama on intéressé ko hendu woni ombo. Ibe andi selu no do selu ko mo onno ko Guinée enjo selu ko labe woni ko taniraw Cerno Saadu mo dalen mera yaade IFDG lanni goto men ala question de ko wete libéralisme il faut pide welti se yimoro ko vice président kono dum no fo mi joji no jokki Alpha Condé se nyinne ma do ko communisme ko social donc din on piji mi do bure tanyinade ko niveau ji he to wudino ko dum porto be do be jabata ka mabbe do groupe aji didi janna porto be fo wana France sa yido nyande be songa fi laïcité ko defandu gol yeru kambe population ono ko be fibi kom enen kadi feno maroden dole Fuuta Jallo duude den fo hari no nantondir pay ko needi wotiri wona ne ede be janga finde wotere be janga defte gote be janga mazhabu goto kadum don iwno porto ben ay bibbe watti hebede yahaybe l'école français janga be ka alluwal ben on génération no mawni sa inni dina no hitti be yatuma Napoléon Bonaparte no hitti nun non feƴƴi woɓɓe me yehi jangi Égypte woɓɓe jango e Arabie Saoudite sari a inni Cheikh Ahmad Tidiane no hitti ma Cheikh Mombeya goɗɗo go yetoma Ibnu Baz no hitti maintenant son famille donc ok joni non inde joni moƴƴini coordination fulɓe ma en fo e moƴƴini ɗo musidal fulɓe yahen hewten ton woɓɓe immoɗen juulen fana woɓɓe go innama hono menen hina ɗum men arani ɗo on fami woɓɓe go innano wolen fi Ceerno Mombeya goɗɗo go innano immodaro ɓen go suufi goɗɗo go inna menen min tawama ɗo e association fulɓe Fuuta men indio men ƴettu mbuuɗi men itta fi bayana wona ɗo waɗede woɓɓe go dari inni wo staɓe organisata soirée mbuuɗi ittetake ɗulele ko fulɓe Fuuta men dari koyno men sakkitori men inni joni mbuuɗi ƴettetake ɗulele sa dari needi men ɗin goɗɗo innata ɗo ƴette waɗen fi diina goɗɗo innano menen ko fi soirée minami ñawayɓe woni si yimɓe woni e société mo kala no woodi ko defandata ka galle ben mo si tawi an ko a communiste min komi salafi oɗa ko tijjani oɗa ko murid oto honno ko aate ko sakkitorton ko pirugol ka nder suudu ko passé mi innayi oɗa innayi adda jikirol makko ngol mi innayi ko bida oɗa ñobbay juuɗe mi innayi woni wahabiya oɗa onno addoroyayi donc ko ɗum waɗi éducation on ko hunde wonde hittunde oɗa kadi ara inna ko Shia donc Afrique hono ko marché ko luumo sa heɓi miijo sa falama ngoyo yaaju ko Afrique yata hayso ko projet wargol yimɓe heɓuɗa Europe ga ɓe jaɓantama pays ji buyi haray ɓe contrôle Afrique non sa yehi a heɓa jokkoɓe e say go hono premier mandat Trump on ɓe yaltino Kenya ono non ko Obama ka ko Trump woɓɓe go ɓe moƴƴini dina ɓe inni ka Trump ma ko Obama ko islami fay ko Kenya
ina wawde famude donc Afrique ko luumo sa ƴettiri wona siècle goto feƴƴuɗo ɗo hari Chia ɗuɗa Afrique hande son tumbodiri on fulɓe ɗo ko ɓe waɗo gari geɓal Chia mawɓe ɓe hari wara on probléme donc influence ugol min on kemitɓe ɓe ɗo o litti maɓɓe ɗo hina dina ɓe añi ko place dina ko ɗum kamɓe kadi ɓe faala kamɓe kadi ɗon ɓe andi hande kadi si goɗɗo maɓɓe maayi ɗo e yahi yimɓe ɓe yaha jinda binde gaɓuru ndu maintenant so wawde famude ono ɗi bayanaji ko yiyata ceernoɓe no yennodira ka réseaux sociaux ji ɗo si a analyse yennidiraɓe ɓe goto ala défendude dina ɓe acca sise on ɗa komo kala ino suti chekujo mum on no offensa kono an wonɗon e nder mum ko inata no ko ɓeɗo woni ceernoɓe ɓen ko ɓeɗo woni wallitade dina kam donc ko piiji mettuɗi jittugol se lutodiri tun ka piiji ɗi wonɗen ɗin défendude e wata défendude hunde wotere kono noon komi yeyti on ino metti yi'ugol non min mi faami ko yewtuɗon kon min faami ko yewtuɗon kon min kadi la mal principe goto on acce hakke min on neɗɗo an on komi yiyata e makko taw o siɗɗo am no way wonon ko ɗum noon taw mi atoto yiwde o tigi e ɗiɓi jikku ngo mari mum hono ɗum ɗon hono on anni e moƴƴo mon ɗon himo moƴƴi marugol kono o wawata puuso o yaltoyta onon e makko mi wannamo misal wiwɗon neɗɗo mo no wayiri o on puusa e makko on anni e ɗon no moƴƴi kono neɗɗo mo on so tawi o jogaki on ɗon anni e on yaltoyta bani adama ɓernde nden ofay nini so watti laga téléphone mo e nder 24 heures ko yimɓe hemɓe ɓurata yewtidude mo yimɓe suɓe tun dana e wolu inde maɓɓe ɗen suɓe yimɓe tato ɓe ɓuro toon yewtidude innon waɗon ka hakkille mo ko yimɓe tato ɓurto yewde ɓen noon fof ko hen woni relation mo yimɓe ɓe ɓuro toon ɓe yewtitude e mum bon min on personnellement ara tatoɓe ɓe ɓuro toon ɓe yewtitude e mum ɓe mi ɓurata yewtitude ɓen e mum ka téléphone an ɗo ni ɓe mi ɓurta yewtude e mum ɓen relation ko woni hakkunde amen kon no woodi e maɓɓe ɓay ko tato landiɗon fi mum e nder ɓen tatoɓe no woodi goto e maɓɓe meɗen mari projet commun meɗen mari hunde nde min kafide non taw détail non na détail gol fus na mi andu vie privé mo marana fa voilà oya kadi no tawa e maɓɓe goto on ko yumma min ok ɗiɗaɓo on sakkitoro mi fottini sakkitoro on komo mi fottini e lawol ok non ina relation mo on terte non voilà ko ɗum ɗon ko ɓen ɗon tan min ɓurta yewtude ok jonno min mi yeeto on noon so wattila e nder ɓen wure mon nden ko bureau mon tun e nder tato ɗiɗo ɓen kaka yaasi woni ka oui oui évidemment ko holli bani adama wonde huwodiral mo nantodirta on naɓidugol e makko hino ɓuri nene goto je suis d'accord ko ɗum mi fala on hollugol ɗo je suis d'accord avec ça enen ɗo fof en son kay koye min komo ma an on mi naɓirta yeeso kono le plus souvent yimɓe ɓe wondata ɓen hina yimɓe ɓe ɓurɗa ɓen siɗɗidude ko yimɓe ɓe madduɗa ɓen nanduɗa ɓen miijo maintenant son famille c'est une réalité nene gotoɓe ma ɓen ɗo hiɓe ɓuranma yimɓe ɓen fof kono si a landama wondugol wonde a taway nene goto ma ɗo yo yewtidu nde wotere 3 mois donc ça c'est la nature humaine goɗɗo kono siɗɗirɗo wono siɗɗirɗon si tawi réciprocité ala
a hayke mo ƴetta goɗɗo go ɓurɗo woɗɗude mo famudirta. C'est vrai. Hein? C'est vrai, Gogonga. Ok. Et enen fo enen ono ɓe jentiɓe o ndaari entourage mo on. Le plus souvent a tawina yimɓe ɓe siɗɗirɗa awa réussite men on kadi ka gurdam en fof en sonkay ɗo innen janano ni majorité men o yeru ko ɓe réussisi kon ko e juuɗe yimɓe jananɓe ɓen ɓe réussisi malgré que en yalte ɗo innen ɗo mo laɓe moƴƴa mo pita moƴƴa mo ɓe wowla e ɓe ɗum si a ndaari e nden gulɗa maɓɓe ɗan ina woɗɗo ka région maɓɓe ɓe mawnidi hein min ɗo ni si goɗɗi waɗi ɗo pensant ko mi innata ɗo no menen ɓe mamum ɓen si mi ndaari entourage o ɗo ɗimɓe mi huwondirta ɓen naygoy no wawi ɗo yontere jonde ɗiɗo hara mi yalmo mamum ɗulele ni si waɗi ɗo pensant pita e mamum ko mamum mi daranto mi yanna ɓe pita ɓen hein donc wonde goɗɗo bani adama no hattun jini e réflexion woɗɗuɗo na ya ndaru to yimɓe ɓe koloduɗa ɓen e mum koya andu bani adama fop no wodi ko humodiri sare kam woni ɗo yimɓe buyno no ɗo mo mi noddata ɗo ɗon e ɗon mi lando ɗo haaju wallan ɗo mi déplacé ɗo ma fala ɗum ɗo hinamo mamum few ɗullele ɓe mamum no ɗo si mi noddi on ɗigina joni mi hettoɗo kiikiɗe donc wonde na en sisiri yimɓe ɓen no ɓattorɗen noon ma no woɗɗodirɗen noon koyen heɓu haqqille yaajude andugol yimɓe ɓen mo kala e valeur mum o mi fami ko yewtuɗon kon mais miɗo tañini min komi yewtinande kon woni fama non mi hina ko non mi hina ko na mi inna ko yewɗon ko fagge ko wi ɗon min komo an on mi yiyata taw e o tigi kami yinoɗon mo an on mi défini sali neɗɗon tigi tigi ala jeng mo landike on ɗo ni joni maninkajo e pullo koye ɗum ɓorani on koye ɗum inno toon oɗo ko pullo oɗo ko maninka non mo landike on ɗo ni maninkajo e pullo ko mbo ɓurani on landal ɓurgal ngal raɓɓiɗude koye ɗum jaboto ɗon ko pullo mi jettata si aroy noon huwodiral ñande go on daroyto innon min maninkajo no ɓurallan o pullo ɗo no wawi wonde si a suɓike pullo on yehoyi ha tawi on oko fala ko gurda maɗam yo lannu on sey sa yi chinoijo a jaɓay oui c'est possible ko ɗum wota engage min mi engage tako min mi engage antako bani adam mi ndaray noon no huwondirte e luttay e luttidata hande mi hande kadi ko huwondiral ngal happata wonde hino wawi wonde koye juuɗe ɓe ma ɓe mayata hara ɗa wawno wurude e juuɗe jana noon wonde kadi ko contraire on no tumi falno andintinde merci beaucoup o tigi weltige par ce que yewtere ko tawde ɓay nafa e muɗum kono noon woni nafa tigi tigi yewtere nden donc e tawde kadi yewtere yeru ko tigi wawi yewtude muɗum ɗo on tigi heeɓi nafaji e mum moƴƴame ɗon weltanami weltani e weltodirani nani jamaɓe jentitiɓe ɓe ɓen ɗo tawde wandi neɗɗo mo ɓe hakkille mum yimɓe ɗiɗo hakkilleji ɗiɗi ouais miijo goto neɗɗo goto donc si jama on fof wawi yewtude mo ɓe jonnayi de mum mo ɓe daari ko moƴƴi kon holli ɗimmojo mum on ko hasi kon en wawa e famodirde o tigi no tori allah yo allah walan ɗon moɓedir nation ji africain ji ɗimɓe fof wawen heɓude hakkille wawa e nafude bolondaji ɗin fof tigi tigi on par ce que min on noon e famo an on ka namuji meɗɗe mbiɗen duwaɗi wattude dow sabu ɗin ɗon giɗen fof iɗen kafi ɗi bol croyance mo ɓe momin mari mais ka namuji men giɗen kafi ɗum ɗon kono woniri min kam miɗo tawte on e gommijo ɗon yo allah yaññina en haqqille ɗe amina rabbi albarka mo nani weltanama awa salminama
Musidɓe gurnan aduna wela famude de a sugotoɗo pulla ha yaha ka ɗatalla inna ɗaɓɓanelan tomajo ko ɗum bani adama fof ko ya yiɗumo ko ara num hande kadi o wondata ndara huwodiral ngal nani La vie, no yurmi. Ok, musidɓe oyi on ala tapotude ko ɗum won sa'i wo on ala tapotude ok joni yetten ɓeɗo joni mi yettira onon ɗo tunu fayda mi ɗuma no nani ok ono ko jente leader Assalamu alaikum ustaz nalato ko jamti mi yettude Allah ko sari mum ayo awa ko ara ɗum no heɗitiɓe warta ɗo mene kadi meɗe weltani on haray ko artugol ɓawto ko yewton kon ɗon ko wiyete kon ka idéologie hay itti ka debi lay mom miɗo sibude on kono mo wattaniile ko yewton kon tiji ɗi fof ino yuɓɓodiri kono andi sibay ɗo lay ono Saydou ferme micro mon on ono ko ok sabe miɗo jenti on kono ko ɗum yewte andi wano siba ɗo live mo kenen ma siba on e 6 goto e ndaroya 6 goto o hino seedi seeɗa koko wowɗo yewtude kon hara no wetti famude jamma on ko kara hirta ko yuɓɓodiri kon kono tawa e piiji ɗi fof no yuɓɓodiri e joni wano ka yowiti ɗon hiɗon dumo yewtugol ɗum souvent e toujours ɓe on yewta wono fi on idéologie on ƴetta e coɓɓe buy kenen ka jannguɓe ka école kenen ka jannguɓe ka diina e ko waytata wal noon hay balɗe no feƴƴi ɗo miɗo wari jaatigiijo komin goreɓe moƴƴa o waɗi doctorat ko historien jo komo Côte d'Ivoire imo jannude France e nder yewtere amen tawi mo haala ndelan ko ngalɗinimo kon kanko di ko sikkuno o anndi ko ngota e fuu so annda ko yowondiri e jannugol ngol ga ko ɗum ɗo ɓeynata liberté de souris o indi kanti kone une souris dans une case anda tu kono yewtude pula hara hiɗa nder toon ɗa sikkude hiɗa woni ɗuma kono sira e nder ngayka ara ɗa sikka ko yimɓe luttuɓe woni e nder niwre
o yewtilan ɗum wano kanko kuurji ɗin fof ko ɓe jannata kon haray ɓe wollimo himo mari liberté waɗi ko faala ko ɗum fof ko validité ɗum hiɓe anndi ko honɗum jokka o mi yewtiri ɗum ha o mi yewta e sahi won hay o financement ko yimɓe ɓe ukkata jawle e ɗi université ji janani o joni lan exemple wano mi tañini tun no andi fin wano université wano Al-Azhar wano Égypte ton ko tawta kenen américain ɓe ma français ɓe falte ukkude mbuɗi financugol e gande go ton wano waɗa ɓe doctorat waɗa ɓe recherche par ce que université ji buy jaɓata ko ɗum leydi sidi hettoto ko ndi atoto salagol kon koyo jano e fonji iwru ka janani ara finance étude ji ɗin ko tawde ko yowiti e ɓaawo tun kon idéologie maɓe ɓe faala rewnude e ɗum ɗon noon toujours ɓe on yiltitoto e ɗum kono on ɗaɓɓitay yahwnto on artay ka wowɗo yewtude ɗon e on andi won ɗo ɓe mari ko ɓeynata o woko immigration choisi ko ndaarugol kelɗuɓe ɓen gayneɓe ko ɓe faalaɓe ko tawayɓe ko miijitatonoɓe nun e piiji buy ɓen ɗon ɓe waɗa ɓen noon ko ɓen ɗo woni yeesoɓe ɓen ɗon adde goo ɓe loowa piije koye maɓɓe haa ko tawata kamɓe tigiri ɓe annda kon no fewndi ko ɗum waɗi hannde ka wonɗen ɗo gandiɗuɓe ɗuuɗi ɓuri ɓaawo ɗo kono ko hiɗen perdi hannde ɓuri ɓaawo ɗo ko ɗum waɗi wan hay o colonisation pays ji hettunoɗi indépendance ɗi fof ka tawi ɗon hiɓe annduno ko école ji ko ɓe acci kon e no ɓe eɓɓirno no woni fonctionnude ton ɓayda hay gere ɓe tiiɗin tan hiɓe anndi kon ko jokka ɗon ko ɗum tawata hay kamɓe mettantano ɓe fii e ɓayi ɓe anndi idéologie ko fewndi e pays on kon haray ɓe ga ina hay gere ñano koni ɓe yurni ɓe anndi ko ɗumanni kon ko ɗum waɗi e min on ɗo ina juutingol kono ɓeɗo weltani on sabu no ɗe toɓɓe ɗo ɓe wela faamude koko wowɗo yewtude kon konon tigi ɗon inne ɗo a miɗo anndi mi heɓay ayɓe kene mo yewta ɗo wela woti inna ha oustaz en ko ni ñande goro yewta on wona contraire on ɓe ɗo goy ko ni kono onon tigiri on faamu mon on e ko tawde ɗum ɗon ko ma wonira noon ha jama on andoya e miɗo tangi ni ko laawol jaɗon aray miɗo weltani on moƴƴa aray non mi on ko walla mi on miɗo faami jama on en hay ɓe yenneɓe lamɓen ɗo mi hay ñande go somi yaltiɗoɓe fiiɗi lankaji miɗo anndi hiɓe mari gonga komo woni ko wadde non ko sooɓe ko hay ñande go somi hawrodiro ɗo e fiɗuɓe lankaji ko miɗo anndi hara ɓe mari gonga ko min duwa faamude yimɓe ɓen ko min ari inni ko haqqille yimɓe ɓen changé donc koyno noon mi watta min o miɗo felliti onno mi heɓay ɗo onno yiɓɓe goye ɓe ɗuuɗay kono haray mi yeehi kono woni usal kene ko yiɓɓe waylotoɓe ɓe waylo hande ɗo non kono noon mi woni non wawi faamude komi woni kon wowlude si tawina onno joɗɗintinoɗo salam o wawa talan jentagol ko parce que ko mon ko wowlude wonda e émotion donc andi min tigirno miɗo andi jama woni yewde ɓurɓe ko émotionnel andi ko min duwa andude marchandise on ɗuuɗa client mi anda ko hono mi yeeyirta mi anda son faami miɗo faamude oustaz ok onno hay hanki min e sagata meɗen lannidi ɗo sifayno lanɗo gibi 2010 kono ñandego mi wolo ɗo fi karamakojo makko o noddi lanɗo nde ñande tawi mo duppi on say tawi mo duppi moƴƴa noon mi etti ha mi tamprosi mo mi faamini mo nde ñande hanki kadi ka mboma ɗo ɓami ari mi wowli waɗo o windi commentaire no faalira andi ɓe yewtino ñande nde hanki kadi waɗo o windi ko faala mi noddimo mi fuɗɗimo haalande tawi mi faami onno ko min noddimo min tigiri noddimo fi faamingol mo ɗum e nder kamen ganta yodde mi andi ha joni hawre amen feƴƴuna nden ha joni de battinde ko ɗum ɗon noon min noon ko min noddimo de naka ko noddila min jippi min omi fowtinimo hande kadi o yetalan ɗo on vidéo sakko men haɓa mi monanakimo noon kono woni o andi hay nane yawon ƴetti ɗon exemple jano kono onon tigiri précise ɗon e wondema ɗum ɗon hino metti faamude wano ƴettuɗo wono alaji sellu en on libéralisme e
ko yewtuɗon kon no hatti haadi mo andi ko ɗum woni libéralisme. Non on débat ɗon miɗo fala yon terto. Ella andi sina ɗum joni ko campagne wonete kadi contre sellu min mo waɗa tum misal. Non ko noon kono tawi misal ngal non komi fala parti ji ɗi laggine fof mo kala no mari idéologie so nangi wolgol ɗum ɗo joni woɓɓe fuɗɗa joni ƴawde ka hutubaji ɗo ɓe inna ko ni e ni terte mara nafa koko bonnata golle ɓuri ko moƴƴinta kono woniri on faami ok ɓa hina parti sidiya on kadi tata woni hara ko ono ko ɓurano wona jangede toon ok toni maɗin ko ɗi kani o ko ɗin mettata ko misal tum min mi waɗi non ko ɗum iɗon mari mise jonno toon taw mise ɗen ok société men o hewtali débat idéologique c'est même min ɗum ɗo ɓe waɗa hutubaji ɗo ɓe waaju ɗumle ko noon débat idéologique on janggo a wetoya ɗo a tawata toon ono saykujo ko ɗum oustage menen e goreɓe amen meɗen yettida ko heewi e ɗum ɗon min wi wondema ko ɓuri kon ɓe innay lagine wano ma pays africain jiɗi ko hatto guini ko ingénieur ko informaticien ko ouvrier fof ko gonga de hatto guine ɗum moƴƴa kono wiugol o histoire ɗum na golle o sociologie ɗum na golle ɗum ɗo fayda ɗum hokkata ɗuma tawa noon ko yewtete kon e on sociologie men ton ko ɓe wano colonise ɓe make n'importe ɓen yewtati ɗum sikken awa enen ɗum ɗo na haala noon kono koko wowɗo yewde ɗo ko si fondement on si base man o joƴƴinaka hay heɓude ingénieur e wulure yalla on so yiɗo joni laïcité lagine ko hay yimɓe yoɓe l'école ɗo ɓe ƴetti laïcité comme une science comme mathématique ono aytuma ɗo ɓannan fo juliri ɗo e pular ko gawal en fof pono yaltude ɗo c'est un pays laïque laïcité France on e laïcité Hollande kam mi woni ɗo hina gotum on faami laïcité mentalité enen africain on si ɓe inni tiggare duwaka France ko tiggare kadi duwaka Conakry mi anda son faami donc Hollande kam mi woni ɗo Hollande kam mi woni ɗo ko hombo ɓoroto e dina ma añata dina ha ɓuri ɓeɗo ɓeɓe haccaka e tiggare ma ono kanumaji ɗo ministére ji ɗo fof maka bureau ji a yaha e l'école a tiggoto a waɗa goɗɗo maɓɓe mara probléme sira faala ɗum lele ko français ene yiɓe nga kono a yiya laggine ɗo hay gorko ko jombata kon gorko France ɗo ɓe jaɓata debbo tiggiɗo yo naɓu ɓiɗɗo mum l'école ɓe moƴƴina gorko yo jombu gorko ɓe yaha Conakry ɓeyna ko laïcité ono ɓornagol coñci mum ɗin kadi na laïcité ko ɗum hay organisation ji maɓɓe mari sariyaji ɗi ɓe puusata wonɓe toon ɓe ukkuɗi toon hay si tawi newnotake ɗon ɓe inna gasisi ukkama toon ñande gorko ɓe aroy noon ɓeyna ɓe iɗo wiwno o loi ñande France moƴƴini ɗo joni association debbo mo duuɓi 14 ñatetaki 16 mo jonnimo reedu o naɓete kaso on association a yeymo Conakry few on faami ko ɗum hay association ji ɗi no ɓe financirta ok ono ka quartier ji si jomo mo duuɓi 14 15 ƴetti reedu hara o jombaka on tigi portatake plainte sa waɗi mariage ɓe arante non ko non woniri domina ko wiyeten ko dole ɗen wowɗo wiide kon hiɗen dolaka hoore ok wono Tunisie feeno Ben Ali on no mawɗo gon ɗon tago fonctionnaire jo ɗum anniɗo moƴƴa noon hooloraɗo o jombi ɗiɗaɓo ɓe hoccimo ɓe naɓi ka on ɓengu makko waɗi plainte wi gordo gardani ɓe ka justice ɓengu makko arano ɓe hukkodiri toon fof andi polygamie hari mi anda joni si ɓe changi on ɓe yehi ka justice
mawɗon inni na ɓe nguma ko nyaatimo ano ɓe accitimo o yehi on faami hiɓe société julɓe si o innuno tun o jombu debbo ɓe kondanaymo mawɗon inni o ɓe jommidira o nyaatimo ɓe inni a yimɓe yaho non debbo ɗiɗaɓo dagaki si tawi ko dewgal kono hino wawi si tawi on jatodir ko hay leɗo porto ɗo o yi mentalité on no yurmi kamɓe tigi hara ɓe aybina wano gorko e gorko ma debbo e debbo kono si yowoni no terte anno gorko e gorko no terte ɗum ɗo ɗum ina hawrodira komi wi'i a jombi debbo officiel hino wawi sa yehi a jatoyge ɗiɗo tato hino wawi kono ya déclare wondema ko ɓe gurima ɗum ɗon a yahay kaso maintenant so wawi famude donc on science humaine noon hino hani wongol hara ko e culture locale on ƴetta kono enen Afrique mi yetiki on hiɓe sikka laïcité ko science laïcité en France et laïcité en Hollande et laïcité en Russie et laïcité en Amérique fo hina goto mo kala no mari enen non laïcité en Afrique fof francophone ko yo France si France inni nyama ko hanaka nyamede en fo nyama ko duwaka ko se waɗa e dow luwa ko taw hara no hawrodira e ko Allah faala ko ko ɗum waɗi hay ɓe mari terme ɓe inna o tout le monde a le droit de disposer de son corps comme il veut kono so yurnitike nder ton kono ɓe faalira noon hina comme kono kamɓe no ɓe faalira noon hina enen no faalirte ɗen noon ene e leydi droit ɓurɗo on fanɗude ɓe inna ɓe ɗo ɓe defandude rewɓe koye debbo heɓu droit ɓornagol ko faala kon koye a ƴettu coñci ma libre ɗi nga kono si debbo on ɓortike ɗo o yalti ko droit si o ɓornike o suumi ɓanndu ɗum hina droit elle a été on manipulé colonisé donc leydi noon ka debbo tigiri mara droit ƴettugol coñcol fawa e hoore mum ko société on dictantamo ko droit donc hay liberté mo inneten on ɗo ko kamɓe moƴƴini mo ɓe inni en mo liberté enen kadi innude liberté ko ɗum a ñande goɗɗo yewta ɗo tawi ɗon yewtude wono fi France sikkay ɗo awa France ko liberté ɓay fof haray no anndi ko ɗum kono e yewtere mo nganndinɗo yimɓe ɓe ala wonɗo e nder huɓindaɗo ha hewti wonɗo toon kono ɓe sikkini yimɓe ɓen haray ko yimɓe ɓen sikku ndare feɗo corona ɗo o jama men ɗo nini min corona ko corona waɗuno ha mi andi hakkunde Allah ko e société dammi wonɗe fewndo corona ko hakkunde min corona ñande go mi jonno mi miijiti ka dambugal mi ndaari mi tawi ko e société dammi mi jeeya ɓe ara on ɓeyna on hannde janngo o tagoto yaltu faɓɓi janngo ɓe ara ɓeyna on no ɗo joni nawrande jippitike 3 jours ɓe yettota goto kadi yo wattu masque ça fait des corona ñande ɓe innuno koye société dammi wonɗe o yaali ni no woodi yimɓe ko ya convaincu ɓe wosi goɗɗo heɓama wo andata se ko gorko e debbo ha heɓa 18 ans ma ɓe inna pipe non donc debbo jibinayno ka suudu haro yaale ha hande l'école imo andi ko ɓiɗɗo debbo jibinima gorko société me on ɗo hande ɗe gande ɗo fof hande sa jibini ma sa jibinama ko ya sabbo 18 ans si anda siko gorko siko debbo
no yumi no fulbini kadi ha ustaz ɗum ɗon ka fokkita ɗon min ma corona ɓeara ɓenna janggo koyo yalte fo yalta nawnarne ɗuydige bimbi kikide kadi ɓeara menna koyo naat ko dammi ko micro on kuɓe waɗade ɓe uddita kula on yalton sonko seeɗa andi si ɓe ɓorti on ɓeyna yo ñaamu huɗo kon dambi ɗin kadi inne ko ɗi libre kikiɗe kadi ɓe sogga ɓe naada ɓe fala donc sosi ko ɗum ustad ɓe wanno ɗo ay jue france ko humoriste ɓe mari o ɗuma youtube ɓe ari ɓe dari ka centre commercial arɗo naati o ɓe ennamo si o naata ka magasin tawi ko ka piiji sodete koyo o wandi ko ɓe piiwoy ruuloto koy ni ka pay koy jotto ɗon hara pucci e leɗɗe no moƴƴinaɗo ni ara koye ruulo ɗon ɓe ara ɓe inna wono jiwɓe marɓe duuɓi nogaye joyi nogaye jeego ɓe inna hande sari on inni ko joɗɗa ɗo ruuloɗa ɗon ko ngalɗini jama on fof mo wi wo ko mo wi ko agent de sécurité so wi goɗɗo ɗum ɗon mo yawde o jooɗo ɗon o yaha o ruulo ɗon yimɓe ɓen inni on yii ha ittiri ka tawata ɓe waɗina yimɓe ɓen ko ɓe faala wadde ande leyɗe porte ɗo negoy ñande go mi woni ɗo e nokkure tawi mara liberté na ñande probléme affaire kayde keeri ɗin ɓe naɓi ma e nokkure ɓe mari joueji boboɓe paygoy min ɗa haris tawi ko fiɗidirgol ɓe ari ɓe landimo kala fijo fijugo ko fijata mi yeehi jiwa on ari ƴetti me naɓi mi fiɗi onon mi neñande min fiji bimbi neñande kadi o ƴetti men ɗumanni ɓe aranayi goto mo kala e chambre goto mi yeehi ɓe la o simi fije min noon min fijata bimbi neñere kadi ɓe artanilam o simi fije min no wo ko fenno tan fija min ɗum ko on ɗo wadde ɗon ko fi boboɓe miɗo yiɗi protége gol haqqille an ɗe ñande aranude min mi landi min ɗum ɗo noon ko fayɓe ni ka woni on no neññande min ɗon ko lutti kon ɓe yahay ɓe huwina on ammo ko ba sa watti fijiraru boboɓe haqqille ma ɗe yanay andi bobo hay koy ko sennidirate kon carte piiji donc ko noon e dégradation morale kono kamɓe ko ɓente ɓe occupe o min fijata miɗo sa addi noon ko fijete ko ɓeydata hakkille ma ko janɗi kono ko ɗum ante mi waɗa kono min ɗum ɗo ko fayɓe fijata ɗum ɗo malgré no tawi noon ko carte jannirɗen ɗum no mi jaɓayno on faami société ji ɗi wonɗen ɗin portoɓen ɗo si ɓe falama théorie yo jaaju ɓe waɗaymo so iwano yimɓe maɓɓe men ɗo hari no silmude ɗo moƴƴa noon kaɓe tawno ɗum noon ko menace ko ɗum ɓe moƴƴindi médiaji bimɓe kikiɗe l'islam bimɓe kikiɗe kala e maɓɓe natuɗo dina l'islam ɓe marginalisé ɓe waɗamo ça fait nayo wonu mode standard on o yaali o e debbo malien jo wonnoɗo france ɗo o santere jo malien jo ko ayi kamura ayana kamura o yinono ɓe wonno ukkade makko ñande ɓe yinono ɗon ka jeu de olympique onno français radico ɓe fof ino o représenta ɗolo o représenta dina fus kono ɓeyni wona en ne parle pas bien français o wata finalement ɓe modifie o tawanogoy kono ɓeyni wonno ka opéra ɗon on o yaltan o wona o wata français wo culture maɓɓe o wo haray ko menace pour les jeunes wo ɓe ƴettay français makko ɓe watta standard donc porto iɓe andi koɓe jokki ɓe andi koɓe jokki no hulɓini ha ko ɗum école ji men ɗin kene on wiyata tun école ji ɗi lorri kono hay wiyata tun école ji ɗin ɗi nafaali kono kene wiyen tun kadi ɗi lorri sikki e ñewti niveau hande ka data ko yugol ɗi lorru komin on hiɗen mari on yimɓe ɗo buy jannguɓe l'école hara ɓe hattima sikkidde ɓe fini min ko ɗum yettoɗo yimɓe plus souvent wowlugol français ena pinal wowlugol français na hakkil hollayi ko wonɗa ko wolde no mari valeur du savoir la wawi wolde ɗo kisi e tooma hara ko wonɗa ko wolde no hitti hara goɗɗo no wawi windude goɗɗo no wawi janngude ce n'est pas parce qu'on parle français c'est qu'on dit est intéressant
Sai wala musal mi hiwno e lagine tawi mi anda ko sittu hombo be o ko wiete kon ka langue locale be adda pay kun haala kun soso o haala pular ka école jini be haal nam ko haalte mi do hiwno yewtereji do mi inni ko pellet be do mo wiyo be haal dum do français be haalta feccere dum do kono hino bendi si be yewti soso wonande nanay do soso ko vocabulaire soso pular tawono laabi pos min be hara nun ko dum do be jangayno nun haray no hinaro do wonno den kono si o wi be waylutu dum e hala français ma anglais haray ben don be fo be janga non ko dum no minio so jetti les 15 premières puissances dans la technologie pays monde les 15 10 ou 15 on tawata hay e goto wondo jangude langue étrangère il faut malgré que godde tuma do ende ibe jangol ko anglais ende jangay hala mun local kam ma be ina Singapour au minimum ya 3 langues lutu ben do fo ko leydi kala e hala mun kam so jangata hala mon kam o wata hebde savambe ko hay ko mi yawno Belgique mi tay ko pelet ko no woni o so yehi côté flamand on wodi wobbe be nanta français tawle be ko nder Belgique woni no muitabe pus ono Belgique ko haalaji tati français anglais on Dutch so iwi Bruxelles do yaade Anvers ka hewtulo Mechelen ville mabbe gonton hande gari ananata o wolta français si a ari ka gare centrale Anvers si a wowli pular be dabbante tradition si a wowli kisi be dabbante sa wowli français goto dartama kolum be inere men ko hay français on ko yimbe be watta yila parce so yimbe to sa yey ka gishe minnion mi ko wade orange sa yey ka gishe da fala so de ticket si amara hala ka wowlu kisi be tefa ko en wonda wolde sari ayni bonjour anaba darago mi feƴƴi e hoore angoy kono noon ko leɗe porto ono Belgique ina wawi ono flamand jo no wawi yowde ka francophone jo ɓe deɓuri o kono en français sa wawi ɗon français a yimmike ari ñande go on hari meɗen ɗo e on mbeɗa yo yaheno ɗo justice on musidɗo men ɗon holoɗo no jangi porto français moƴƴa noon mbeɗen ka sal ka juge tawi noon ko holande ɗo mi ari mi hewti a fuɗɗi wolde français ɓe fof ɓeyno ko henno woni wolde o andi ɗon koko ɓeyta ko yimɓe paala bienvenu ɓe fof ɓeyni ko henno woni wolde ɗullale mo hoolino français makko ndeñi no moƴƴi hen ko ɓaami wowli anglais yerude mi wawide on no ɓe ɗuma ko hay si ɓe a nani welata ɓe nanu ɓoy wawa si ɓe nanani ono ko min nantinani mo yeru komin ɗulalale ko c'est encadré ono ko ɓino ɓawo wowli wayini o ko henno woni wolde ɗulalay mo fellituno sene wawi porto français on haray so top koyen Afrique mari complexe jawadu ko ɗaɗe me woni ko ka ɗuma me woni kaka TikTok me woni gasi to joni min tigui mi wayno to joni haray jama o jarama ara me hewti kadi inchallah ko sari mo nani ɗe balɗe ɗo har meɗen fowti mi ɓurtuni tañinade nde yontere arore nden ɗo mi hettinaki moƴƴa kono somi hettinoyke mi aray si wona ɗum aray e saji aruji ɗin nde on jarama onon luttuɓe ɓen ɗo kadi mi tañide kono on e seeɗa ɗon seedude yontere arore nden ɗo simi hettinaki haray ko hande to miɗo wayni simi hettindike kadi mi aray seddude nani aray ko ɗo wonɗen e haɗude hande rabbana atina fi dunia hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مودي جوادو أجارة مناني مثال مني جماعة كنداتهم